Добро вечер. Недела 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Евто, почитувани гледачи, а вие сте на вистинското место. Зошто? Бидејќи во наредниот 1 час и некаде околу 50 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Пред да одиме со интервјуто или гостинот на вечерта, стисните лайк, стисните subscribe на YouTube каналот Васко Евтов, за да може благовремено да ги добивате сите информации. Ако сакате да ги погледнете последните вонредни политички анализи, во петокот имавме вонредна анализа, во вторникот имавме вонредна политичка анализа. Во петокот беше драматична анализа, некаде 40 минути, бројки, имења, трансакции, афера Мазут. Во вторникот имавме анализа од типот дали премиерот е киднапиран, поврзано со случајот со Лукровски, поврзано со оваа афера Мазут и така натаму, така што две одлични вонредни политички анализи. Мислам дека ако дадите колку за едно кафе, сигурно нема да зажалите за да дените пари, бидејќи ќе бидат 10-15 пати повеќе вратени со информации, анализи, така натаму. Гости на вечерта Дарко Трифуновиќ. Ако минатата недела го имавме адмирал Давор Домазет Лошо, веќе повеќе од 130-140 илјади прегледи за 7 дена на таа емисија или на тој интервју, каде што во еден дел ја објаснивме руската, американската, иранската политика или иранската стратегија, вечерва во интервјуто во најголем дел ќе анализираме израелската стратегија. Дарко Трифуновиќ, кој е експерт за безбедност и важи на балканските простори за еден од најголемите играчи, израелски лобисти или израелски играчи, информации, шеми, настани, организации, така натаму. Како функционира Мосад, како функционира израелското воено разузнавање, израелската држава, на што се должат одредени процеси, како се спасили одредени играчи, така натаму, 1 час и 40 и нешто минути, едно интервју кој го изгледате во еден здив, останете со нас, нема да се жалите. Добар ден, Дарко Трифуновиќ, како сте? Добар дан, ево, хвала. Добро сам, како сте ви? Експерт за безбедност, нели, секојаш кој ќе ве представуваме експерт за безбедност, и ние се слушнавме експерти кои се задолжени за Русија или знаат што се случува во Русија, експерти кои објаснат политиката на Америка, експерти кои објаснат политиката на Иран, а вие сте експерт кој најдобро може да објасни политиката, стратегијата на Израел, на Мосад и така натаму. Посебно во функција на ова што се случува, нели, доле Персиски залив. Па јас сум професор тога, така да biti експерт значи biti upućen и да кажем бавити се, али sa професионалне стране biti доктор наука безбедности е мало, што кажу, еден другачији ниво од, како ми кажемо, експерт за нешто. Jer експерт значи да ви посветите цел живот неком истраживању, да имате, не знам, радове објавljene из те области, да то пратите, а не како се нека криза појави, onda се појаве и stručnjaci za različite oblasti, a bez zapravo stvarnog znanja, bez uporišta, jer kod nas većina ljudi, nažalost što je to tako, ljudi kod nas žele da čuju, da saznaju nešto novo, ali ono što im se pruža i način na koji oni to saznaju i nosioci koji informacije njima pružaju, ljudi treba da se zapitaju kakva je njihova pozadina i kakva je relevantnost onoga što pričaju. Dobro, to je cel sistem jedan. Na lažne vesti, na ja vama ne mogu lažne da pričam eksperti, o dečijim bolestima. na lažne ja ne mogu da pričam o dečijim bolestima, ali o bezbednostnim pojavama, o rizicima, pretnjama, problemima bezbednosnim, u bezbednostnom ugrožavanju. O tome naravno tu sam posvetio svoj život. Moderno je hibridna vojna, neli? To je moderna neka floskula, hibridni oblici na voјување, hibridna vojna, hibridni napadi. To se dešava. I to su novi oblici, jer život ide uvek ispred nas. Jer kad kažemo hibridni ratovi ili hibridna dejstva, to je zapravo nekada bi naše starije kolege to bi nazvali specijalnim ratom. Međutim, sada taj sukob, jer svaki rat je sukob, ali svaki sukob nije rat. Taj sukob koji mi vidimo i koji možemo da primetimo i detektujemo, koji se odvija u toj kibernetičkoj zoni, gde se koriste društvene mreže, gde se koriste nova tehničko-tehnološka, da kažem, dostignuća, gde se koristi veštačka inteligencija. Vidite, to je novo. Metod je stari. Metod su psihološka dejstva protiv civilnog stanovništva. Kako se ta dejstva izvode, to ulazimo sada upravo u tu kategoriju tih, kako se nazivaju, hibridnih dejstava, hibridnog rata ili već kako ih neko naziva. I ko je najsilen vo тоа?
koji državi, neli obično se posочува, не знам, Русија, Кина, Иран или па дури во изборните процеси во Соединетите американски држави, Доналд Трамп имаше една-две изјави на таа тема. Дали овие три држави се најсилни во тој дел, во делот на хибридно војување? Па не баш. Имате и државе кои текако, не заборавали сте да споменете Велику Британију. Da ne govorim o Izraelu, da ne govorim o nekim drugim državama koji vrlo često su van radara, a zapravo gospodare takvim, da kažem, takvim oblicima. Pa čak i Iran, ako hoćete. Ja sam se iznenadio da Iran zapravo klecno. Mi smo imali priliku da vidimo tu paradigmu nakon Drugog svjetskog rata i hladnoratovske odnose, te odnose koje su zasnivani, pre svega velike sile, te odnose su zasnivale na odvraćanju putem nuklearnog oružja. A sad imate i male regionalne sile, da imate to multikompleksno odvraćanje koje su oni gradile kroz svoju geopolitičku poziciju, evo ako pričamo o Iranu, kroz svoju vojnu silu, pričamo o Iranu, kroz svoju ekonomiju. I onda vidite kako su druge sile krenule na Iran, kako su ekonomskim sankcijama tu ekonomsku moć koja je proizilazila iz energenata i zapravo Iranu oduzeli, kako su na kraju i njegovu vojnu moć ovom američko-izraelskom intervencijom, kako su ih zapravo obesmislili. A ne zaboravite da je Iran kao regionalni geopolitički igrač godinama nakon dolaska ovih ajatola i režima, ovog teološkog režima u Iranu, šta su oni godinama radili? Godinama su koristili Hamas i Hezbollah, evo i Hute, i svoju šitsku mrežu da bi destabilisali Izrael, jer su oni u Izraelu vidjeli Ameriku. I kako se to zove? Po poglavlju, po glavi 51 Povelje Ujedinjenih nacija, vi imate prava da se branite od agresije. Pa Izrael se sve vrijeme brani. Od kako je nastao država Izrael, kako je nastao, oni se brane. Сега нели она теза голем Израел или велики Израел, дека целата стратегија, се оно што се случува нели на Блискиот Исток, всушност се става низ призмата на стратегијата на Израел да направи голем Израел. Znam, ali imate jednu obrnutu priču. Vama, ako pogledate širi koncept, a naši ljudi uvek zaborave, gledaju ono što njima odgovara. Kad govorimo o Izraelu, pre svega imate arapski svet koji je nastao u genocidu. U genocidu nad domorocima Afrike. Pa šta mislite, šta su Arapi u svojim osvajanjima radili sa narodima Severa Afrike? Šta su radili sa narodima Istoka Afrike? Pa znate, evo, za vaše gledalce, da su Arapi do pre 90-100 godina držali trgove roblja, recimo na Zanzibaru. I da su na kraju, da je Crna Afrika 60 i neke godine, bukvalno su pobili sve maltene Arape na Zanzibaru, jer su i godinama, opet uz Engleze i ostale, znači trgovce robljem, pa mislite da su Arapi u svojim osvajanjima delili kiki bombone. U tim svojim osvajanjima došli su i na sever Afrike i počinili stravičan genocid nad afričkim domorodačkim stanovništvom. Došli su na Bliski istok i to vam je kao kada danas Albanci sa Kosova kažu Kosovo je naše. Razumete? Naselili su ga i sad kad bi se Srbi vratili u bilo koje varijanti, neće se Srbi vratiti na Kosovo na tuđi, ali razumete? Ако ние земе сега, нели, како odredena zamrzната состојба војна во Персискиот залив. Samo da vam završim sliku zbog vaših gledalaca. Britanija je koristila taj sukob velikih imperija, Turske i Arapa, jer Britanija je htjela da Otomansku imperiju da je smanji. I sećate se Lorenza od Arabije, onog plavokog britanskog agenta koji je regrutovao arapska plemena da sa Arapima napadaju turske karavane i turske vojne postaje. To vam je taj sukob Bliskog istoka gdje su se u sunitskom svetu, gdje su Arapi sanjali svoju veliku panarapsku državu, Ibn Husein i ostali sa sedištem u Damasku, ali velike sile imale su neke druge namere sa njima. A sa druge strane, Turska Otomanska imperija koja je držala najveći deo Severa Afrike, ponovit ću, sve do Maroka. Maroka nisu dotakli samo iz jednog razloga, jer je kraljevska kuća u Maroku direktno potiče od Muhameda i Alija. I oni su sveti i za šite i za sunite. I zato otomanska vojska i sultani kad su vodili svoje turske trupe, vojnici su askeri kako su izvali, samo su legli pred Marokom jer nisu htjeli da idu na potomka Muhameda i Alija.
I zato u Maroku vi nemate ni tursku kafu, ali sve druge zemlje, znači Sever Afrike, jesu bili i Bliski istok i ovi naši prostori, mi smo bili pod turskim džihadom, oni to nisu ni krili, to su ta njihova osvajanja i tako je došlo do svega toga. Sve narode su oni pokosili, sem jednog na Bliskom istoku, to su bili Jevreji koji su im konstantno pružali otpor. Od Rimske imperije, tražili su svoj identitet, i nemate ništa što u današnjem Izraelu, pa čak i ako uzmete Kuran, vi ćete naći decu Izraela, Izrael se pominje čak i u Kuranu i ne možete da ga osporite. I sve što pipnete u današnjem Judeji, sve što zakopate, pa na čemu je nastala Al-Aksa? Pa bili ste u Izraelu, nastala je na temeljima prvog i drugog jevrejskog hrama. Da li sad taj narod ima prava na svoj hram? Da li ima prava na svoju zemlju? Pa naravno da ima. I vi ćete tom narodu da uskratite pravo tako što ćete osvajačima, Arapima, da omogućite da oni nastave da žive. Da žive i da ne dozvole Izraelu da postoji. A kako nisu dozvolili? Da 48. godine, kad je nastao Izrael, evo to je sutra je dan Izraela, dan državnosti, onog sekunda kada je ta država nastala, kada je jedna mala državica, napadnuta je od 3 velike arapske sile i u narednih 5 ratova nije se Izrael širio tako što Izrael napadao nekoga, nego što je bio napadan, a onda su arapske države koje su napale Izrael gubile teritoriju. I što nisu pomogle arapskom stanovništvu koji sebe zovu, čak ja mislim i pogrešno, znam da će mnogi da me osude ovo što vam kažem, ali prosto uzmite knjige pa čitajte, pa šta znači Filesteos? Šta znači Filestejac? Danas, jel tako, Palestinac? Pa Filestejci su narod grčkoga roda, Filesteos, bogoljubi kako bi ih nazvali. Narod koji je živeo na okolini Jafe, narod koji je došao sa mora. Znači čak i ime neko im je pogrešno dao, a to su Britanci, igrali se naravno svojih igara, ali ne zaboravite da su Britanci zapravo i prvi priznali državu Izrael Balfourovom deklaracijom. I znate ko je priznao prvi posle Britanaca Balfourovu deklaraciju? Pa Srbija. To je bio pukovnik David Albala, tad je bila kraljevina Jugoslavija, znači možda kažete i vi Makedonci da ste učestvovali u tome, ali naša vlada, tadašnja kraljevine Jugoslavije je u egzilu. I ta vlada se nalazi na Krfu i sa Krfa ta vlada priznaje državu Izrael i dolazi pukovnik David Albala da potpiše Balfourovu deklaraciju. Prema tome, mi smo debelo vezani za tu državu, a sa druge strane imamo i negativna iskustva. Koja su to negativna iskustva koje se ovdje često stavljaju po tepih? Pa zaboravljamo da je 80% pripadnika odreda El Mudžahedin u Bosni da su Palestinci iz Jordana. Tako kad vidite sastav, piše ime arapsko, a piše Egipat, Jordan, Sirija, Liban. A to su sve Palestinci koji su došli odatle. 90% njih. I ti su počinili najmonstruoznije zločine u ovome ratu. Ali evo da se vratimo na korak unazad, na Drugi svjetski rat. Ja to kažem, imamo očigledno neka neraščišćena posla sa tim ljudima koji sebe nazivaju, za mene pogrešno, Filestejci. Koja su to negativna iskustva? Pa uzmite Drugi svjetski rat. Jerusalimski muftija El Huseini formira 2 SS divizije na ovim prostorima. Pazite, divizije. Znači preko 20.000 ljudi, džihadista, Himmler i El Huseini, nepobitan palestinski autoritet, formiraju džihadiste, najmonstruoznije zločince koji su u Drugom svjetskom ratu počinili stravične masakre ovdje. I onda čekajte, onda se mi pitamo, pa stanite, kakav mi problem imamo sa vama? Zato treba otvoriti taj dijalog. Treba jednog dana sesti. Imate li čustvo дека вие сега се движите спроти ветрот? Вие сега возите спроти ветрот, значи тука е приказната недолжно палестинско население. Ние живееме на просторот на поранешна Југославија, каде што Јосип Брос Тито имаше многу лоши односи со Израел, нели, бидејќи поради Јасер Арафат, Египет и така натаму. Движењето на неврзаните, Јосип Брос Тито и поранешна Југославија секогаш симпатиите беа кон палестинското прашање. Израел, па дури ми се чини дека и долго време немаше дипломатски односи помеѓу СФР Југославија и државата Израел. Па овде су тренирани у Београду, на Бубањ потоку, pripadnici Fataha i ostalih grupa. Mi to imamo kod nas na institutu, je ta arhiva UDBE iz koje se vidi šta je sve rađeno u bivšoj Jugoslaviji, kako su dolazili ovde, gde su trenirani.
kako su te udbaške organizacije ovdje zatirale jevrejske kulturne spomenike, a na svu sreću mi to imamo i znamo tačno sad gdje su te zgrade, znamo ko su ti ljudi. И војната со распадот на Југославија почна со еврејските гробишта во Загреб, Аца Василјевиќ и така натаму и така натаму. A znate, Aca Vasiljević, dotakli se sad ključno ime, da je on crveni orkestar, da je isti taj Aca Vasiljević odgovoran za Vukovar, da je isti taj Aca Vasiljević, pazite, ruski obaveštajac u čizmama, tako jugoslovenskim, tad je bila Jugoslavija, broj 1. Šef na KOS. Tako je, šef kontraobaveštajne službe. On organizuje da se podmetne eksploziji pod jevrejsko groblje u Zagrebu. On organizuje da se postavi eksploziji pod ruski car ovdje u Beogradu. On organizuje Vukovar i gle čuda, njegovi ljudi organizuju Srebrenicu. Sa Lapura i Beara, direktno njegovi ljudi su... I тој го снима, да не речем го организира набавувањето на оружје, Мартин Шпегел и така натаму, Фрања Ковач. А сеќате се, тоа е таа група... Нели како breaking news, ние чекавме, тоа е крај на распад на Сарајево. Да би ваши гледоци, посебно стари, они се тога сеќају. Mi pričamo o ozbiljnim stvarima ovdje. Znači, to je bila operacija, ne Labrador, nego Opera. Labrador je izmišljen. Operacija Opera, gdje su kontraobaveštajci Jugoslavije zadokumentovali rusko naoružavanje Hrvatske 1991. godine preko Špegelja i ostalih, snimljeni i noć pred hapšenje. Večernje novosti, koja je oglasna tabla i Rusije danas, evo pogledajte, njihov način izveštavanja. Znači, oni objavljaju spisak naših operativaca i hrvatska služba ih, umjesto mi njih da pohapsimo, na osnovu snimka i svega, oni hapse naše operativce. Ja sam razgovarao sa nekim operativcima iz Opere i prosto su mi rekli ono što ja tvrdim već sad godinama mogu da kažem, da su ruski agenti Srbi spasili ruske agente Hrvate. Kao što se desilo u Banjskoj. Kurti je bio mrtav, politički mrtav, završio karijeru. A onda su po nalogu Kremlja ruski operativci u Srbiji organizovali Banjsku i spasili ruskog operativca tamo, a taj operativac na Kosovu, njegov glavni zadatak je da špijunira Bonstil, znaju to i Amerikanci, znaju to svi i to tako stoji. Ali to čedo su napravili. I to stiga do samijot državen vrh na Republika Srbija. Tako je. Do samijot državen vrh. Tako je. Mi smo imali problem da objasnimo da li je sam državni vrh umešan u to ili ne. I da li se radilo iza leđa, kao u slučaju Makedonije, ako se sećate, da je ruska služba 29-155 specijalna jedinica, kojim je komandovao tada pukovnik Vladislav Filipov, organizovao pokušaj ubistva Zorana Zajeva u Sobranju i da su za to iskoristili građane Srbije. Ali to im nije prvi put da oni koriste i građane Makedonije, pa vrh vlasti u Makedoniji, za svoje operacije. To je 27. april 2017. Tako je. 17. godina. A sećate se kad je hrvatski nacionalista Igor Jug udario pištoljem, čime već gospodina Zajeva u glavu, u sred Sobranja i kad su operativci srpske službe to snimali, pa posle se pravdali, pisali knjige kako su francuske sobarice, kao ne znaju šta se dešavalo. Тогаш, господине Трифуновиќ, имаше една реченица на припадникот на БИА кој беше фатен во Собрањето на Република Македонија, на која не се обрна во тој момент премногу внимание. А тоа е дека тој бил во Собрањето, бидејќи имал најава или дојава дека навивачки групи на Партизан или на Црвена звезда се на територија на Македонија и дека може да упаднат во Собрањето на Република Македонија. Значи навивачки групи од Белград, тој 27. A zna se ko ih je poslao? Poslali su ih oni koji su hteli da zaštite da Gruevski ostane i da u očiglednoj varijanti da je Gruevski gubio i njegova ekipa, gubili izbore, oni su hteli Makedoniju da zapale. I nije samo bilo to, nego su hteli da puste i snimak. Tad da puste snimak ubistva one dece na jezeru, ako se sjećate, gdje su nevino optužena albanska deca. Oni su to držali. Znali su oni dobro ko je ubio tu decu, a nisu bili Albanci. I njihova deca. Ko je ovo Filipov? Го спомнувате два пати. 29-155, to je specijalna jedinica GRUA. Sad postoji druga jedna jedinica, još opasnija od te, koja koristi, evo nedavno smo imali podatak da je jedan građanin Crne Gore vrbovan od jedne slične jedinice toj, da za račun ruske službe bira mete i diže u vazduh po zapadu ciljeve na kojima oni ukažu. I ovdje je to dobro tlo, jer vi imate partije u Makedoniji koje su pro forme makedonske. Oni su eksponent ruskih službi kao i partije u Srbiji. I vi ne možete, to je najveća, da kažem, master pobjeda Rusije, kada vi te ljude čak i ne plaćate. Ti ljudi su zavedeni.
višegodišnjom propagandom, višegodišnjim Gebelsovim metodama. Pa pogledajte samo u Srbiji na šta liči medijska scena Srbije. Vama ako kažete reč protiv Rusije, vi ste NATO plaćenik, izdajnik. Ке се вратам на таа медијска сцена во Србија, бидејќи ме интересен еден случај, например, пред 10 дена има судење помеѓу Емир Кустурица и главна уредничка на Новости или директорка на Новости. Тоа е унутар фамилије, да знате, тоа е меѓу нима. Тоа ми беше прашањето. Има раслојување во руските мрежи на Балкан? Има денес раслојување. Па наравно. Кој е основот, по која линија се раслојување? To su lične stvari, ali ti ljudi dolaze iz istog ćupa, i tako da kažemo. To je unutar njih, da znate. Значи, не можеме да очекуваме некој подраматичен раскол, тоа се на ниво на персонални... To su lične neke stvari, ali svi oni u krajnju ruku, oni mogu između sebe da se ne vole i da imaju sukobe, ali kada bi oni trebali da se opredele prema ljudima koji su za Evropsku uniju i za bolje sutra i za, što kažu, umivena društva, oni bi se svi ujedinili protiv takvih ljudi. Ете, Османе Трифунич, еден месец после настаните на 27 април 2017 година, еден од организаторите на тие настани беше гостин на партијата Единствена Русија на Владимир Путин. Сегашен вице-премиер Иван Стоилковиќ во влада на Република Македонија беше дел на таа делегација. Поранешен градоначалник, министер во влади, неколку влади на Република... Чекайте, за nije njegova ćerka u Gorčakov fondu? Има такви. Znate šta je Gorčakov fond? Pa ništa. Pa verovatno građani Makedonije znaju. Da, ne znate. Može da im kažete. Fond koji služi za proširenje ruskih hibridnih dejstava. Upravo to. Ruske meke sile. I plaćaju sve. Oni glorifikuju uspehe Crvene armije. Pa vidite u Srbiji šta se desilo kad je Rusija izvršila agresiju na Ukrajinu. Ovdje su neki mediji objavili da je Ukrajina izvršila agresiju na Rusiju. To vam je ono što je opasno. I takve fondacije, takvi ljudi, da kažem pojedinci, grupe, svi su oni upregnuti u jednom frontu, a taj front je sprovođenje ruskih interesa i ruske politike. Ali ne i makedonske, ne i srpske. Ali šta je opasnost? Jer ti ljudi su poistovetili sebe, poistovetili su nacionalni interes Makedonije i Srbije sa ruskim. I tu je opasnost, jer oni vide Makedoniju, Srbiju, Bugarsku ako hoćete i neke druge države, Crnu Goru, oni vide da smo mi ovdje neka produžena ruka i da je to put kako da Rusija izađe na toplo more. Dobro. I mislim to je legitimno što oni vide. Do kade odi ruskata politika, da rečime, da li ima tamo prenesuvanje od tatko na sin, od sin na... Kako ne, tu su i pare, tu su uticaji, nije to od juče. To je mreža, Naravno, to se, da kažem, nasleđuje. Дека таа царска мрежа на Русија, значи царска Русија мрежа... Nije samo carska, ta carska mreža je... Komunistите je prezimат... Oni su je samo preuzeli. Evo, uzmite vrlo popularnog Mustafu Golubića, ruskog generala, koji je radio za carsku rusku službu, učestvovao je u 27. martu ovde, učestvovao je u Sarajevskom atentatu, učestvovao u ubistvu Trockog. Nemci su ga streljali 1941. tu u Pionirskom parku. Ja imam ceo njegov dosije iz arhiva UDBE, ali vidite, kada su 1918. na vlast došli bolševici, je li tako? Koje beše? 18. oktobra. 18. došli bolševici, carske službe su preuzeli komunisti i nisu dirali mrežu. Agenturna mreža je samo preuzeta. Unutrašnja stvar u Rusiji to je drugo. Međutim, vi vidite i po Mustafi Golubiću i po svim tim ljudima da su to ipak ljudi revolucionari, da su zadojeni tim idejama komunizma, bolševizma i svega ostalog i da maltene oni su bili u stanju sve ono što je nacionalno da ubiju. Mustafa Golubić se predstavljao kao Srbin, a rado bi ubio srpskog kralja. Sad zamislite Apisa i njegovu grupu, svi su oni radili za ohranu, pazite. Crna ruka. Crna ruka. I u Srbiji postoje ljudi koji smatraju da su oni heroji, da su kralje ubice, pazite, heroji. Сега, например, или изминатите 10-15 години, една од главните перјаници на медиумската империја на ВМРО ДПМН или партијата Никола Груевски, јавно се фалеше дека е наследник на член на Црна рука или на Црна рака, koja je odredena organizacija. Šta vas to čudi? Pa mislite da u Srbiji neko krivi Makedoniju za vladu Crnozemskog, koji je ubio kralja Aleksandra u Marseju i tako počinje i definicija terorizma i tako dalje. Ne, pa svi mi znamo da je Vlado Crnozemski bio
u ruskim rukama, da je to partija iz koje je on došao i tad i sad izrazito pro-ruska, i bar ja to nisam video da je neko rekao, evo, Makedonci su ubili našeg kralja. Ne, svi znaju. Trifunović, gledajte. Pazite, to je opšte poznata stvar. Jedan od ovih što su učesnici i organizatori na nastanite 27. je roden vo Taškent, vo Sovjetski Союз. Ministar, ključan za внатрешни работи во влада на Християн Мицкоски. Ако не е тој, негова сестра или не знам, близки живееле, родени во Taškent. Vi mislite kao razuman čovjek, racionalan čovjek, da Makedonija u ruskim rukama, u NATO okruženju, u sred Evrope, takva može da služi građanima Makedonije ili može isključivo da služi ruskim interesima, a da cenu tih ruskih interesa Makedonci plate svojim životima. Vidite, to je važi za Srbiju, ista matematika. Сега би сакал четири многу битни процеси за да може да дојме. Значи, едниот процес кој нели се случува дека ние сме живи, едниот процес е рушење на Берлински зид, на железна завеса и така натаму. И сега имаме враќање на русите после тоа рушење на Берлински зид и на железна завеса. Ви изминатите недели ги гледав овој Peaky Blinders, ова серијата, нели, сега имаше нов филм, 1 сат и 50 минути, не е нешто посебно, меѓутоа е излев уште една цела серија, 30 епизоди. И тамо ми остави впечаток дека криминалните групи во Велика Британија ги користат заеднички ирската терористичка организација и нацистите во текот на Втора светска војна за дистрибуција на лажни фунти, да го струшат британскиот пазар и лажните фунти, и руската КГБ. Па што вас чуди? Sve to deo poslova službi. Ruske službe imaju zadatak šta? Da zaštite Rusiju. Kako su je štitile nakon pada Berlinskog zida? Oni su znali da se NATO primiče ka njima. I šta su radili? Pa zapalili su Jugoslaviju. Nisu rat izazvali Amerikanci koji su Jugoslaviju napravili, nego ruski agenti u Zagrebu, ruski agenti u Beogradu i njihovi pomoćnici po nalogu u mreži Ace Vasiljevića i ostalih. Oni su palili, dizali groblja, postavljali eksploziv, napravili Vukovar, napravili Srebrenicu. Da bi što više nanijeli boli, da bi ovi narodi ušli u građanske ratove, kao što ste vidjeli, krvave, i da ti ratovi traju što duže, da bi oni kupili vreme Rusiji, da Rusija stane na noge, kao što je stala, da bi mogla da pravi ponovo karambol po svetu i da preko energenata sprovodi svoju silu. I vidjeli ste kako je to rezultiralo. Čime je završilo? Da su oni izvršili agresiju i najmonstruoznije zločine nad najvećim pravoslacima tog dela sveta, a to su Ukrajinci. I onda imate monstruozno isveštavanje u Srbiji, gdje čitavi gradovi u Ukrajini nose srpska imena. Od 1790. godine se oba Srba sa Kosova, pod Arsenijem Čarnojevićem, pa gdje su ti Srbi završili? Ukrajina. Pa naravno. I reč u Krajini, pa imate Negotinsku krajinu, pa Kninsku krajinu, pa Cazinsku krajinu, čak gdje su muslima. Krajina je reč koja je došla odavde, tamo gdje se vodi rat. Znači, Ukrajina je srpska, i tekako je srpska, ali ovdje to ljudi ne razumeju, zadojeni politikom. Imate čitave regije koje u Ukrajini zove se slavljeno srpska. Bahmut, pa zašto je bila najkrvavija bitka kod Bahmuta? Pa branili su je ukrajinski Srbi. I to su se suprotstavili najmonstruoznijim trupama, Putinovim, Wagnerovcima i ostalim. I nisu mogli godinu dana da uzmu Bahmut. Pa branili, da vi vidite, ja sam nekoliko puta bio u Ukrajini, baš tamo. Da vidite te ljude, to su ljudi svi po 2 metra. Jovanović, Petrović, Arsenijević. I kad sam razgovarao s njima, pa rekao, ljudi, vi ćete odgovarati u Srbiji. Ja sam mislio su oni iz Srbije došli. Kaže, pa nismo mi iz Srbije, gdje da odgovaramo? Mi smo ukrajinski Srbi. Kao što mi imamo u Srbiji srpske Ukrajince. Vojvodina gore i tako naprijed. Pa da, ali tako isto čitave regije, pazite u Ukrajini. Da li vi je normalno, 2026 godina, ako Унгарија 1956 година имере начи така натаму и така натаму, значи се борат против руска интервенција. Чешка, односно Чекословачка, Јан Палах и така натаму, крајот на 60-тите години, сега нивните внуци, нивните правнуци, да ги сакаат русите, да дозволуваат влегување на русите. Значи, што се случува? Значи, на цела операција во време на Реган, на Џорџ Буш постариот, на Маргарет Тачер, на рушење на железна
завеса на растурање или на Советскиот сојуз сега се враќа како бумеранг. Pa Kako? ne baš. Ne baš, nego prosto Zapad je mislio da će ljudi, kad budu vidjeli bolji život, zaista želeti da budu deo te priče, da kažem boljeg života, po znacima navoda. Kako znači bolje? Boljeg znači da imate kakva takva prava. Nije taj Zapad idealan, ali svi naši ljudi, pa iz Makedonije, su otišli na Zapad. I se vraćaju. И одат на Запад, и го сакат Путин, и се против НАТО, и ке пропаднат Америка, готово е пропад. Gotovo je, Da. a tamo žive. А тамо живеат. Sad vidite, mi nismo prošli katarzu, a Zapad nije rasturio ruske službe i proruske satelite. Pre svega nije rasturio Štazi, koji je ostao u Evropi. Nije rasturio hoću reći, jugoslovenske službe koje su nakon smrti Tita bukvalno preuzete od strane ruskih službi. Pa je centar KGB-a za bivšu Jugoslaviju bio u Zagrebu. I to stoji u arhivi UDBE. I vi kad vidite kako su Rusi razbijali Jugoslaviju, od 80. godina, kako su projektovali Mirjanu Marković, kako su projektovali elite u Srpskom savezu komunista i elite, pogledajte u Hrvatskoj. Samo pogledajte imena. Od Račana, Mesića, čiji je striko Marko Mesić učestvovao u 27. martu 1941. godine i kasnije bio zamjenik komandanta vražije bojne i predao je Staljinu kompletno vražiju bojnu i onda je ta vražija bojna sa sve crvenim petokrakama 1944. ušla kod Dimitrovgrada i počinila one monstruozne zločine, silovanja, čuda i tako dalje koje se pripisuju crvenoarmejcima. Pa zašto? Pa bili su crvenoarmejci. Što kriju to? To su ti. I mi nismo uspeli da se, pre svega ja krivim i naše istoričare. Добро, ова Штази, да се претопува во БНД, во германската служба. Ne. Što Ti pravi? operativci su ušli u ekonomske i elite, u podzemne elite, u organizovani kriminal, u energetiku. Екипата на A Штази. pogledajte Angelu Merkel, njenu politiku. Ne kažem da je ona u Štaziju, ali hoću da kažem da smo mi pustili u etar, sagledavajući arhiv UDBE Jugoslavije, Putinovu legitimaciju iz Drezdena, gde je on kao KGB-ovac bio zapravo u Štaziju. Prema tome, on je vodio taj drezdenski, bio jedan od ključnih ljudi u tom drezdenskom centru, ali tu je arhiv, u Drezdenu je bio upravo arhiv svih agenata Štazije, uključujući verovatno i sve one čija kasnije politike, pa pogledajte gde je danas bivši kancelar Nemačke, onaj Šreder, gde je, pa glavni za... Значи влезени се во енергетика, влезени се во политика, влезени се во криминал. Tako je, podzemlje. Podzemlje. I tako su preuzimali preko političkih uticaja, preuzimali su vlast bez da se direktno mešaju možda u rad službi, ali šta ako vi postavite Alfreda Gusenbauera, recimo, bivšeg premijera Austrije, postavite ga, on je bio premijer Austrije. A vidite posle kako se sastavio, kako je učestvovao sa svojim advokatom u Majdanu i donosio pare sa Lanskim. Pazite, Alfred Gusenbauer i Lanski donose i učestvuju pare za ruske interese u Ukrajini. Pa valjda vam to nešto govori. A onda se Christopher Hill odavde ode i vidi sa njima dvojicom u Beč. Onda ga mi pitamo, pa gospodine Hill, šta radite vi sa ovim ruskim operativcima? Ba, ako nisu ruski operativci, bar su nosioci ruskih interesa. Ide Christopher Hill, nema ga, izgubljen je. Jer su u Vašingtonu shvatili kakva mu je uloga bila. Prema tome, lijaš dok ne dolijaš i neće do kraja da gori ta sveća. Zašto? Zato što oni nemaju realnu priču. Iz tih krugova ne dolazi realan biznis. Dolazi kriminal, dolazi energetska ucena, dolazi kroz energetiku, dolaze razne manipulacije i građani to plaćaju. Pogledajte koliko građani Srbije plaćaju litar dizela. A mi smo ruski prijatelji, pazite. Imamo svoju rafineriju. A mi plaćamo dizel, koliko je kod vas dizel? Кај нас е поевтин. Колко? Значи кај нас е поевтин, некаде 1,60. Па овде е 2. 2, така да. Како тумачите ту разлика? Имаше премиерот пресконференција со графикони, кажуваше Свуда е дизел ефтини него у и ја Србија. кажуваше тезата А још ми имамо наш дизел. Слично. Имамо наше налазишта нафта. Нека учествуе тамо 15-16%, nije bitno, ali učestvuje. Zašto 15-16? Pa izvukli su nam sve. Господине Трифунович, како некои држави подобро се организират да се спортистават на руското влијание, Романија, например. Ланските, прекланските избори ги прекина, па влезе Агенција за национална сигурност, па му го оневозможи прорускиот кандидат, нели, кај што кампањата на TikTok се финансираше, се правеше така натаму и така натаму, направија нови избори, кај што градоначалникот на Букуреш, нели, со здружени сили стана председател на Романија. Молдавија
или Молдован, или како самите се нарекуваат. Исто, значи Маја Санду победува на парламентарни, победува на председателски избори, го блокира било какво руско влијание балтичките држави. Меѓутоа, една Бугарија, па една Унгарија, па една Словачка, па гледате дел во Полска се случува, па не се случи така. Зошто некои држави се неотпорни да се спротистават на тоа? Се зависи у којoj мери су руске службе преку својих хибридних дејства успеле да уметну своје хибридне кандидате, своје хибридне експоненте и да заправо државу отму од граѓана. Ево рецимо, сад док ви ја причамо, на окупираном Криму делuje, зове се Комбат Портал Правда, руска хибридна машинерија, koja je samo prema Srbiji u zadnje 2 godine lansirala 240.000 lažnih vesti. Primjera radi 70.000 ka Hrvatskoj, 45.000 ka Moldaviji. To znači, ako mene pitate kao bezbednjaka, mi smo u sukobu sa Rusijom, a to naši građani ne vide. Vidim ja. Kako go pravi to? Na koji princip? Zadrže Srbiju kao svog talca. Ne, preko agregata ili go pravi? Kako funkcioniše? Hoćete da vam objasnim kako funkcioniše. Oni puste priču, puste određenu storiju. Kupili su određene medije u Švajcarskoj, kupili su medije u Moldaviji, kupili su ovdje Studio B ili već vidite svi mediji koji emituju ruski sadržaj, Russia Today, svi ti mediji koji... Znači se kupeni. Pa kupljeni, izmišljeni, recimo imaju, u Srbiji deluje preko 200 portala koji nemaju impresum. A sve kad ih pogledate, kad zagrebete, svi su na Krimu. Znači Rusi koji govore srpski bolje nego ja. Nema impresuma, pazite. Nema redakcije, ali glorifikuje se Crvena armija, ruski interesi i Srbija je, NATO je bombardovao, ne kažu da su nas ruski špijuni doveli pod NATO bombe, nema kritičkog mišljenja i šta se dešava? Oni puste jedan narativ, taj narativ ne ide odmah u mainstream medije, nego ide u ove lokalne, u više država i onda se pojavljaju u mainstream medijima kao višestruko proverene informacije, možda se naslovi menjaju negde, ali sadržaj ostaje vrlo sličan ili isti čak. I se povikува na medijumi vo drugi državi. I onda ta mašina radi. Radi, melje. Međutim, gde je problem? Oni nisu računali na taj bumerang efekt. Da što više pojačavaš dugme za propagandu, to kod građanina negde u podsvesti javlja se kontra i gađenje. I vi danas imate u Srbiji do pre 2-3 godine niste smjeli da kažete. Možda sam ja bio jedan od rijetkih i par ovdje koji je govorio šta Rusija radi Srbiji i srpskom narodu i označavan ovakvim onakvim, ali danas, pogledajte, situacija se izmenila. Drastično se izmenila, pa sve do ovih starijih ljudi koji prepoznaju više, muka im je... Koji može da čita. Muka im je od propagande, pa čak i koji ne čitaju, koji čuju. Sluša, kad ga neko bombarduje, dođe faktički do bumeranga efekta. Ljudi počnu da postanu odbojni. Znači, i vi sad imate recimo naše zdravstvene radnike. I kad ih pitate, dobro, evo, ja mogu da vam kažem, mi bezbednjaci pravimo psihološke operacije protiv civilnog stanovništva, pravimo ta hibridna dejstva. Da li vi kao doktori medicine imate podatke kako to utiče na jednog čoveka, na grupu, kako to utiče na njihovo mentalno zdravlje i šta treba raditi da se tako nešto zaustavi. Evo, pogledajte, u Srbiji nema REM-a. Vi možda pustite šta god hoćete u etar. Možda vređate koga hoćete. Možda radite bukvalno... Znači, mi smo ovdje došli u situaciju hibridne države, znači, rasturenih institucija i to je rezultat upravo tog kombat portala Pravda i svih onih stvari koje oni puštaju. Pa zamislite da su njihovi vojno-popovski univerziteti došli da rade recimo s našim osnovnim školama. Putin je poniži Evropa. Evo vam, pazite, Tambov, univerzitet Tambov radi sa osnovnom školom u Despotovcu. Pa to normalno. Jer postoji državna bezbednost. Kako je to moguće da jedan vojno-popovski univerzitet radi u Novom Pazaru sa srednjim školama? Da rade sa srednjim školama, pazite, zamislite kad bi West Point došao u Srbiju i radio sa osnovnom školom. Jedna od najpopularните групи во Македонија, пред 10 години, 12, имаше големо гостување токму во Тамбов. Значи, тој е клучен град, 80-100 км. Da, to je vojno-popovski univerzitet za indoktrinaciju, kao i MGIMO, kao i mnogi drugi centri, odakle nam dolaze nazovi profesori, kad pogledate nemaju radove, nemaju ništa. Но на крај, тие лажни вести мора да бидат дистрибуирани преку сериозен медиум. Тако е. И тој сериозен медиум кој е финалето, нели, кој подосна ја креира, го креира. To. Значи,
тие се купени. Значи, овие се сите од почеток нели влезени во целата машинерија, но на крај мора да биде купен сериозен медиум. Така е. Сериозен новинар. Сериозна јавна... Koji će da se pozove na čitavu tu mrežu i reći će ovo je provereno, pa zašto? Pa stiglo je iz Češke, stiglo je iz Moldavije, stiglo je odavde, pa vest je tačna, a zapravo stiglo je iz jednog izvora. I to ne bi ni znao, znate kako? Ne bi ni otkrio taj Kombat portal Pravda. Nego su na YouTube-u, zove se Truth Social, tako nešto, Truth Anti-NATO, i napisali su Darko Trifunović je lažov. Da. Pazite, moje ime na tom YouTube-u, a mene nema, to neki čiča govorio, nisu, tamo laže nešto, čovjek pričao, nisu, nema pojma, nema pojma kako su ruski operativci predali, pokrali naftnu industriju, ne govore o naftnim poljima NIS-a u Angoli, ne govore o naftnim poljima u Nigeriji, ne govore o vlasništvu NIS-a nad naftovodom, koliko je to koštalo. Znači, u trenutku kada su oni predali NIS ruskom partneru, NIS je vredio 6-7 milijardi. A Rusi su ga kupili za 340 miliona. I da kažu, Rusi su uložili. Pa naravno kad si dobio nešto džaba... I go prodava Boris Tadić. Pa i Koštunica i cela ekipa. Pa naravno. Sad gledajte. I onda su stavili. I onda se ja krenuo da istražujemo dakle taj... To se deca na SANU, na Srpska akademija na nauke i umetnosti. Sve to iz istog koša. I Ljuba Tadić i... Kad sam krenuo da istražujem, odakle taj portal koji je mene napao, ja sam zahvalan što su me napali. Jer ne bi došao do Kombat portala na Krimu. Znači, čekor po čekor, brakajte... Ista mreža. I kad su shvatili da ja mogu da budem mnogo opasniji kao pojedinac koji ruši njihov sistem, samo su me pustili. A sad zamislite YouTube stranica, sad zamislite kad bi vi, kao YouTube neki portal, 6 snimaka pustili o jednom čoveku, bez njega, samo sa njegovim naslovom, a neko drugi priča. Znači, neko vas je naterao to da uradite. To pri zdravoj svesti vi to ne bi uradili. Iako ste pravi novinar, imate impresu. Međutim, ovi botovi koji su u toj ruskoj službi, koji ovdje sprovode ta ruska hibridna dejstva, oni vide Srbiju kao svog taoca. Oni vide Srbiju i srpski narod, pa i makedonski, kao svoje poluge preko koji treba da vuku svoje poteze. Jemen je glavna logistika na tija ruski botovi, dete so poteklo, veke ne dete, veke je zrel čovjek so poteklo od Delčevo, koji ima studirano vo Moskva, pretpostavljam дека je zavrbovan vo Moskva. Неколку пати гостува на едно национално радио во Република Македонија, ги храни со текстови готови, вие кои ќе видите кои ги пишат тие текстови, сваќате дека тоа не може го напише 10 години да седне да го мисли, и на било кој наслов или некоја емисија или нешто што не им се допаѓа или се спротивстава нивните интереси, доаѓаат 50-100 луѓе. Иначе одеднаш како одредена машинерија ги плаќаат ли барем? U nekim slučajima da, u nekim ti ljudi rade, potpuno su zavedeni. Ideološki. Šta je rezultat ruskog hibridnog dejstva? Ja sam ga probao sam da mu dam i neko naučno ime, ako sam uopšte uspeo, nazvao sam to rusopatofilija. Znači ne rusofilija, jer i vi i ja volimo velike ruske umetnike, velike ruske pisce. Ali rusopatofilija vam je nešto slično džihadistima, znači ljudi kojima je ispran mozak, izvršena lobotomija i oni će da rade nešto iz uverenja. I oni su upravo našli te grupe. Našli su decu bivših Volksdeutschera, recimo u Srbiji, koji su morali da se dokazuju u onom režimu da oni nisu Volksdeutscheri, nego članovi komunističke partije, živeo Stalin, živeo ne znam. Našli su upravo takve ljude koji su odvojili od realnosti. I za njih postoji samo Kremlj i ništa drugo na ovome svetu. I oni su za račun Kremlja spremni da žrtvuju vašu glavu, moju, glavu naše dece i da žrtvuju sudbinu svih naših država. Vnuci na Goli otok, što beja na lugja na Goli otok. Pa ti su najgori. Dojdo po Helsinški komiteti, premijeri na makedonska vlada i taka natamo. Pa ti su najgori. Pa nisu njihovi završili na Golom otoku što su radili za ovu državu, nego što su uvereni bili da rade pravu stvar iz ubeđenja da rade za ruske službe. I zato većina ljudi koji su tamo završili po arhivama UDBE, vidite, većina njih, možda ima nevinih, ne moramo i to da kažemo. Sigurno. Ali većina njih nije bila nevina, oni su bili spremni da žrtvuju svoje porodice, sebe, kao teroristi samoubice. I сега ние знаеме се за Јово Капичиć. Evo, vidjeli ste njegov profil. Taka je. On je takav bio i on je u stanju, a kad mu javi radio Kremlj, da uzme automatsku pušku i da pobije sve nas. Da je živ, ne daj Bože. Taka je. Pa to je to. To mi je to ludilo mozga. I zato su to opasne grupe. Mi njih uopšte ne tretiramo kao bolesna lica, ta rusopatofilska lica, nego i dalje mi njima dajemo funkcije. Što beš Orban, na primjer?
падна на изборите на 12 април бе изборите во Унгарија, на 19 април бе изборите во Бугарија. На првите избори паѓа Виктор Орбан. Го зголемува изборниот резултат. Значи, видите, човек кој во 2 години може да пие кафе со Трамп, може да пие кафе со Си Џинпинг, може да пие кафе со Путин, тоа не после Јосип Брз Тито, не знам, некој политичар тука од регионот кој може на таков интензитет, што се вели на дневна основа, да комуницира со трите најмокни лидери во светот. Ali ga neće narod. Не го сака народ. Pa neće ga narod. Pazite, mađarsko društvo je tradicionalno katoličko okrenuto ka tim nekim vrednostima. On je na tom talasu i došao. Jer Mađarska želi da bude u Europskoj uniji, ali Mađarska ne želi da prihvati neke, da kažemo, etičke i moralne instrukcije iz Brisela. Ne žele da im deca uče u udžbenicima, ne znam, neko gradivo. Ima, kažem ti, ta sva, kažem vam, izvini, molim te, misli mi tu idu kako da složim tu rečenicu, da nikoga ne uvredim. Ako imate katoličko tradicionalno društvo, to je oponent nekog liberalnog društva. Ali oni su većinom tako. I šta sad hoćete, na silu da ih promenite? Evo, Orbana je mogao da pobedi samo neko ko je bio u njegovoj partiji, koji je maltene za iste principe, ali sa presekom na organizovani kriminal, na taj odnos prema drugima. Значи не традиционалните вредности, туку борба против организиран криминал. Tako je. На некој сличен принцип и Румен Радев победува во Бугарија, да речеме. Без разлика што бил 10 години. Иако на еден од последните митинзи тој се сликаше со слика на Владимир Путин и така натаму. Успеват ли русите брзо да се соземат од паразити, да почнат да се враќаат во одредени Бугарија? Секогаш била Бугарија на некој начин Порто Рико, како што Порто Рико бил во однос на Америка, Бугарија била во однос на Советскиот сојуз и на Руската федерација. Zavisno od njih. Jeste, ali Bugarska je danas ipak nešto drugo. Bugarska je članica Europske unije, Bugarska je u NATO-u. Ipak građani Bugarske, bez obzira na sve, imaju, da kažem, ako mere, ipak imaju više benefita što su tu, nego da se vrate... 16 godini Orban беше vlast. Pa vidite, to su ti hibridni modeli vlasti. Иако не беше Полска, Германија со помош на Велика Британија, тешко и сега ќе ги изгубеше изборите. Значи мора пари, presretnati razgovori na Lavrov со Сијарто, министерот за надворешни работи. To nije bio neki veliki problem. Oni to nisu ni krili, te svoje odnose. To je ključ cele priče. Oni su to vrlo otvoreno radili, da su ruski zvučnik na koje je Putin preko mikrofona pričao o Evropskoj uniji. To je bilo svima jasno. Никола Груевски je tamo izbegan. Поранешот премиер на македонската влада. Па сад ćemo да видимо како ќе. Има унгарско така нели пишуваат, унгарско, српско државјанство и така. Нели беше советник на Божидар Джелич тука после владата на Зоран Джинич, кој беше министар за финансија влада. Jeste, on je preko Srbije prebačen u Mađarsku. To nije tajna. Ovdje su se neki čak i hvalili da su ga vozili kolima. Znači to nije ništa, a to znači da mi nemamo sistem bezbednosti. To znači da je naš sistem bezbednosti nije u funkciji Republike Srbije, nego je u funkciji onih koji su i doveli Gruevskog u Makedoniju. Ali da li su to interesi građana Makedonije? Да заокружим ова тема пред додам на Иран и на Израел. Дали 35 колку години после падот на Берлинскиот зид и на железната завеса, русите победуваат во новата фаза? Во новата војна на Европа? Не баш, немaju. Oni nemaju kapacitet da kada dođu do neke pobede da je održe. Nije problem kako vi da pobedite, nego je problem kako da održite taj talas pobede i kako da, što kažu, dobijete benefit od toga. Njihove pobede su bile trenutne, preko trenutnih igrača, zasnovane na energetici, organizovanom kriminalu, ruskom uticaju na levičarsko-desničarske organizacije, ali na duže staze, čak i na srednje staze, vi ne možete da održite taj režim. Zašto? Zato što je vidjelo se i u Mađarskoj. Ovo je neka srednja staza. Orban nije duža staza bio, bez obzira na koliko je bio 14 i nešto godina, ali prosto narod se okrenuo. Oni jesu uspostavili sistem da vladaju Mađarskom. Napravili su kompletno parastrukturu rusku u Mađarskoj. Banke su napravili, recimo neka International Investment Bank, ona je bila paravan za ruske banke preko koji su radili operacije. Iz NIS-a našeg izvlače, pa šta rade sa naftnom industrijom Srbije? Najveća perionica para, pa oni izvlače sve živo.
upropastili su Srbiju sa naftnom industrijom i mi smo jedina mazohistička država u regionu koja plaća gorivo tom NIS-u da bi NIS finansirao te ekstremne radikalne grupe, pazite. Во авиокомпании влегува, во банки влегува, Алте банка сега, ние не знаеме кој све стои позад Алте банка, влезе во Стопанска банка, Битола во Република Македонија. Питање колко ќе то граѓани да трпе. Два од трите главни акционери на таа банка, Стопанска банка, Битола, се ставени на американската црна листа, видите. Тоа се сериозни процеси. Имају среќу што НАТО више nije НАТО и Америка више nije Америка. Jer sa dolaskom Donalda Trumpa NATO gubi na značaju, a Amerika gubi interes za ove prostore. To opet može se promeni. U demokratskim državama politika može da se menja sa novom vlašću. U diktaturama politika ostaje ista. Гледате, интересна работа. Проруските структури беа за Доналд Трамп и бидејќи им беше срамота да рече дека се за Руси, за Путин и така натаму, сите беа од прв до последен симпатизери на Доналд Трамп. Да речеме Иран не го доживуваше Доналд Трамп како пријател, како сојузник. Дури Иран не работеше за победа на Доналд Трамп на изборите. Тоа е друга. То су други околности. Затоа ве прашувам. Зашто? Зато што за Израел nije uopšte bitno da li je neko republikanac ili je neko demokrat u Americi. Amerika će uvek biti za Izrael jer je to religijska stvar. Amerika, vlast, kongresmeni u Americi su judeo-protestanti. Prosto jednostavno. Zato i Trump ima i okršaj sa papom. Jer jedan katolik koji je bio predsjednik Amerike i nije slavno završio. Je li tako? Znamo kako je završio. To je Kennedy. Tako je. Međutim, za protestante postojanje države Izrael je religijska stvar. Ugrožavanje... Zašto ги нарекувате јудо-протестанти? Zato što oni smatraju Izrael kao dom jevrejskog naroda koji čuva najveće svetinje u hrišćanstvu. I imate protestantske sveštenike koji 1/10 svojih prihoda godišnje daju, oni se čak imaju svoju organizaciju, zovu se International Christian Embassy of Jerusalem. Okupljeni su oko toga i jednostavno oni neće dozvoliti nikakvu štetu državi Izrael i to se vidi. Da li je Trump, da li je Biden, da li je bilo ko. Dobro, gospodine Трифуновиќ, Иран е присутен во овој регион? Например, Иран? Да. U ovaj region? Да. Ние, например, го имаме судењето на Али Изетбеговиќ. Иран? Hoćete o njemu da pričam? Да, сакам да... Ja sam direktno radio na njihovoj službi u Bosni. Oni su 90. godine već poslali 20 instruktora da formiraju muslimanske odbrambene snage MOS. Ti instruktori su došli direktno iz Vevak, pazdarani iz revolucionarne garde i tim pazdaranima i njihovim operativcima komandovao je general Sulejmani, koji je također bio u Bosni i boravio u Bosni. Oni su... Koji zagina na aerodromu vo Bagdad. Tako je, na svu sreću taj zlikovac je ubijen tamo. Zašto kažem zlikovac? Zato što Iran je lomio i rušio bivšu Jugoslaviju. Iran je naoružao bosanske muslimane preko Zagreba, u tome je učestvovala i Amerika. To su transporti koji su dolazili na oružanja. Iran je poslao te instruktore odmah, njih 20, koji su kasnije radili na formiranju AIDA ili muslimanske tajne službe. Iran je taj koji je organizovao tajne terorističke kampove po Bosni. Iran je taj koji je doveo 4000 pripadnika revolucionarne garde. Iran je taj koji je dovodio pripadnike Hamasa i Hezbolaha u Bosnu, koji su počinili masovne zločine nad nemuslimanskim stanovništvom. Iran je taj koji je 96. godine nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma organizovao terorističke kampove u kojima su pronađene dečije igračke punjene eksplozivom. I to je radio moj kolega Rohan Gunaratna iz Singapura. To je bio veliki skandal. I Iran je taj koji je pokupio elitu bosanskih muslimana od Hasana Čengića i mnogih drugih. Prema tome, Iranu su krvave ruke na ovim prostorima da ne mogu biti krvavije. I mi, očigledno Srbi, imamo sa njima neraščišćena posla. To što obični ljudi to ne znaju, to je njihov problem. Ali mi to znamo i ne zaboravljamo. Алија Изетбеговиќ е суден 80-тите години, значи пред 40 години, уште е жива СФР Југославија. Едина Рашидовиќ е јавен обвинител и таа е нарекува не турска, проиранска група. Bosanski muslimani, većina njih u svojim kućama je držala slike, jako su suniti, držala slike Ajatolaha Homeinija. A Iran od njih je imao jedan jedini cilj koji treba da napravi.
On je imao cilj da napravi evropske Hezbolahe ili Hute ili Hamas. To im je glavni cilj bio, da imaju još jednu polugu moći. Znači, od bosanskite muslimani. Tako je. Onda su tu ušli u trku zalivske zemlje, sunitske, koji su od bosanskih muslimana htjeli da naprave Al-Kaidu, Belu Al-Kaidu, i Iran koji je htio da napravi svoje proksi organizacije da bi mogao da vodi proksi ratove, kao što je vodi na Bliskom istoku. I to ne znam da li znate, Iran ima jako prisustvo u Iraku, jako prisustvo u Bahreinu, izuzetno, ovo što vam sad budem rekao, to verovatno niste čuli nigde, u Saudijskoj Arabiji, čitavi regioni bogati naftom, zovu se East Arabija ili Istočna Arabija, sve su Arapi šiti unutra. Prema tome, Iran je razgradio od Hamasa, Hizbolaha, Huta, Iraka, Saudijske Arabije, Bahreina, Bosne. Pa imate sad na 200 km od Beograda, imate organizaciju Hamas Turabe, koja dan danas postoji. Pa šta oni rade u Bosni? Šta rade u Raškoj oblasti? Šta rade vehabije po zapadnoj Makedoniji, na koje itekako ima uticaj, znači Saudijska Arabija, Katar i ostali? A ne zaboravite da među derviškim redovima u koje ima uticaj Turska postoje, znači, i drugi redovi, da kažemo, drugi redovi, čak sunitski teški redovi, kao što su recimo pripadnici Hamasa, oni su svi suniti, ali Iran u iranskoj mreži. Македонија затвора амбасадата на Иран во Скопје средината на 90-тите години. Поради делување, функционирање и така натаму, спротивно на македонските, нели, на македонските интереси. Најверојатно се користела како одредено јадро, како одредено гнездо за ширење на иранска пропаганда, врбување, луѓе правење и така натаму и така натаму. Пред да одиме на Иран, Израел, само околу една групација која функционира во Албанија, каде што во голем дел се припадници на поранешните служби, на поранешното обезбедување, на поранешната војска, генерали, официри на Реза Пахлави, вела дека таа, мислам дека Мака или... Zove se MAK, Da. Mujahedin al-Kakt. Da. To je grupa koja je delovala u Iraku, znači oni su bili okrenuti na šaha Reze Pahlavija i to su gerilci koji su suprotni režimu u Teheranu. I bili su Albani, MAK se zovu. И вела дека дел припадници на таа група учествувале на оние протести кои пред 3-4 месеци се случија во Техеран и во поголеми тирански градови. И според нели кажувањето на Доналд Трамп, повеќе од 45.000 луѓе биле убиени во тие протести од страна на ова тајната полиција. Побили su decu, svoje studente su pobili, pa pobili su onog prvaka u rvanju. Kakav je to režim? Ovdje ljudi su neki podržavaju iranski režim, a ljudi u Iranu se bore protiv tog režima. А може ли Gdje je tu logika? Може ли малку за таа група која е стационирана во Тирана, односно во северна? MAK, da. MAK. Pa da, Може ли малку нешто околу таа група? Бидејќи интересна група. Oni jesu i Iranci, znači oni jesu, ali su već odavno, znači oni su okrenuti ka šahu Reze Pahlaviju i jako su dobro organizovani, naoružani su i jednog dana ide se na njih da u nekoj varijanti, pošto jesu oružana sila, da se proba, znači, unutrašnja destabilizacija. Prva ta destabilizacija koja je delimično uspela je preko arapskog proleća. I to je CIA uradila. Тука е правено. Da, u Beogradu je pravljeno. Правено арапската пролет. Na Fakultetu političkih nauka. To je organizacija Canvas, koja je prethodno bila Otpor, koja je finansirana, ljudi to malo znaju. Srđa Popović. Da. Oni su to radili, dovlačili su studente sa Bliskog istoka, uključujući iz Irana, dovlačili su studente iz Egipta, pa čak je časopis Foreign Policy objavio duži jedan članak kako je mali Muhamed iz Egipta doveden u Beograd i završio za 3 dana specijalističke studije. Pa koje studije traju 3 dana? A to su bile te studije nenasilnih otpora. Zapravo imali su jednu drugu agendu, kompletnu, i to je odavde američka. I to, kažem, bit će vam interesantno i vama i vašim gledalcima. Kad se kaže Amerika, misli se na CIA. Da. I kad se kaže koja je najveća američka služba, svi misle na CIA. Ali nije. Najveća američka obavještajna služba je DIA, Defense Intelligence Agency. Kao što je, kad se kaže Izrael, misli se na Mossad. Ali nije. Aman je po kapacitetu, broju ljudi, načinu izvođenja operacija daleko prevazilazi i sam Mossad. Tako da ljudi vrlo često gledaju filmove, pa odnosno... Ova DIA. DIA je organizovala ovdje preko 2 bivša pukovnika, Helvija i Šarpa. Oni su ovdje u sred Beograda organizovali arapsko proleće, iskoristili su neke naše profesore naivne, iskoristili su neke ljude, dovodili su Palestince, dovodili su mlade Kineze. Naše decu su slali u Kinu, Kina ih je pola streljala.
2012-2013 година се говореше дека и дел на сириските протестанти бунтовници се тренирани доле проклетија, бидејќи тој регион одговарал наводно на регионот на релиефот во Сирија, што рече дека ова подрачје било користено како полигон за разни тренинг кампови и така натаму. То наше службе су то дозволиле. Очигледно да су стране службе, jer Сирија, у Сирiji vi više ne znate, evo sad su došli na vlast džihadisti, pazite ovo, džihadisti koji su na vezi sa Erdoganom, koji su najstrašniju bitku imali u gradu koji se zove, to je taj epski grad ili ima u Koranu, pominje se ta bitka između dobra i zla. Alepo. Ne, Alepo, to je drugo. Setit ću se kako se zove taj grad. Ja sam gledao bitku između pripadnika islamske države s jedne strane i džihadista Erdoganove vojske, specijalaca i ovih džihadista sirijski. Pa to je Dabik. Mesto se zove Dabik. Ima čak i Midi se zove Dabik islamske države. I po Kuranu tu je trebalo da se desila se bitka između dobra i zla. Između tadašnje arapske vojske i rimske, znači između muslimana i tadašnjih Rimljani su smatrani zapadom. Sada isto ta Sirija, Erdogan i njegovi džihadisti, ali i pripadnici islamske države, sukobili su se ko će kontrolisati Dabik. I neki sljedeći sukob apsolutno može da se desi na teritoriji Sirije i da to bude sukob upravo tih džihadista, Erdogovanih i ostalih i da krenu na Golansku visoravan. Jer oni smatraju Izrael zapad, da je Izrael Amerika i svoje vrijeme oni napadaju Izrael. Zadnjih 40 godina oni napadaju Izrael ne zato što oni imaju nešto protiv Jevreja, nego što Izraelu vide zapad, vide sve ono što smo mi. Vide tekovine neke judeo-hrišćanske civilizacije. Pa šta mislite, koliko je hrišćana u Siriji ostalo? Šta je sa druzima sirijskim? Pa na početku sukoba odmah su pobili 2 pravoslavne vladike. Jel neko u Skoplju, Beogradu ustao da kaže reč što su pripadnici sirijske pravoslavne crkve razapinjani na krst, silovane žene? Mi smo odćutali. Danas ćutimo nad genocidom koji se dešava nad hrišćanima, druzima i nemuslimanima Sirije. Уште едно прашање од регионот пред одиме на анализа на војната во Персијски залив, кој почнува со оној филмски фестивал, значи никој не претпоставуваше дека е филмски фестивал, па еден масакар, па повеќе од 1200 убиени млади мажи, жени, девојки, така натаму, и завршува со војна во Персијски залив, гарантиран бомбардирање на Техеран. Меѓутоа, уште малку за... И то не е крај. За израелско... То не е крај. Ичи ќе се још. За израелско присуство тука во регионот. Се говореше за некоја, вас ме прашав, пред минуто вие не знаете, затоа Black Cube се нарекува организација, кај што поранешни пензионирани генерали на Мосад и така натаму. Тоа е глупост, Мосад нема генерали. Спроведуваат одредени специјални операции. 2 романски влади паѓаат, вклучени во изборите во Будимпешта, вклучени во изборите Јанша, аферата и така натаму. Али имате ви у Македонија исто ону фирму која е омогучила прислушкивање баш на факултету безбедности со опремом. Па таа фирма се пребаци, заборавија се мимо Бања Луку. И бави се истим стварима таму. А тоа е ван државе Израел. То су људи приватне компаније кои су опортунисти и којима државе домаќини и нивове службе омогучавају да раде еден поранешен премиер паѓа од власт, бејќи негови блиски роднини се фатени во одредена трговија со марихуана. Елта, чини ми се Елта се звала фирма. Каде што припадници на ова Black Cube всушност ја купуваат, прават трансфери во Дубај, прават трансфери во Арапски Емирати и така натаму, му се презентирање доказите, тој мора да напушти власт. Уште едно прашање, па додиме на војната Персијски залив. Како се спаси Миле Додик? Завршена американска црна листа. Израел, еврејското лоби го спаси Миле Додик или како успеа да се спаси? Pa moram priznati, jako mu ja nisam neki veliki simpatizer, to svi znaju. A razlog, moram da objasnim i to zašto ja nisam simpatizer, jer je on lično predao dokumentaciju za Jasenovac, kompletno građu za Jasenovac i Donju Gradinu, trodimenzionalne predmete, predao je u Hrvatsku. Znači on. I ja mislim da nijedan Srbin i da je srpskog roda ne bi dao jednu dlaku, a ne čitavu dokumentaciju i na sve to
vrbovani, lobotomirani narod viče mile Srbine. Ja mu stvarno u tom pogledu kako je uspeo da zamađije te ljude tamo, čime, kako, kojim metodama, on je završio političke nauke, on ima savjetnike. Pravi problemi vo Sloveniji preko ovih predsatovat na sobranje koji Možemo se, znate, pazite, on je od, što kažu, od jednog, da kažem, ruskog eksponenta, saradnika Mirjane Marković, na NATO tenku i Madeleine Albright ga je zvala, kako beše, onim prolećem ili svežim osveženjem na Balkanu, da bi nakon toga završio u Kremlju grleći se ljubio sa Putinom, da bi završio na američkim sankcijama i da bi evo sada, što kažu, došli mu Trumpov zet i već komu je stigao u Banja Luku. Znači, vi, pazite, njega ne morate da ga volite. Ali da mu skinete kapu, evo ja ne nosim kapu. I komu je pravi vrckata so Trump? Mark Zell, izuzetno važan čovjek. Mark Zell je advokat iz Izraela koji predstavlja, to je puno naziv je Republican Party Overseas. To znači republikanska partija van Amerike. Znači čovjek koji je na direktnoj vezi sa Netanjahuom i čovjek koji je na direktnoj vezi sa Trumpom. Prema tome, koliko je to Mile častio, koga je častio, ja u to ne ulazim. Bilo 5 milijoni. Koliko god. 5 milijoni Pazite, dolari. koliko god, ali on je uspeo da od lica sa poternice, koga je gonio tužilaštvo BiH i tako dalje, da u jednom političkom manevru i što kažu... Mrznati smetkите, mu je vrata mimo to, trnete od amerikanskата crna lista. I сега Kažem, ja mu definitivno nisam fan i moji razlozi su ovi, jer znači, smatram da ima da on itekako sarađuje sa jednom službom u okruženju, jer je čak imao nadimak Mile Ronhild za vreme dejstava, tako su ga zvali. Mile, poradi cigarite. Tako je, ali to nije moglo da radi i bez znanja hrvatskog vrha. Tako je. Razumete? Sad pazite, znači on je uspeo ono što nijedan političar na ovim prostorima, ponavljam, nisam mu simpatizer, ali iako ne nosim kapu, skidam je. Сакате да кажете дека хрватската служба СОА е толку мокна, толку влијателна? Pa, kako ćete vi da date svu dokumentaciju da prebacite u Hrvatsku, iako je stratište, bez obzira što je Jasenovac u Hrvatskoj, ali stradanja su u Donjoj Gradini. Vi to kad uradite, vi šta ste uradili? Druga stvar, pogledajte, on je stalno na liniji hrvatskih interesa. To je moje mišljenje i iz moje vizure on se zalaže za treći entitet u Bosni. To je hrvatski entitet. On je dozvolio da se napravi... So Dragan Čović vo isključitelno dobri odnosi. Tako kako da vam kažem sad, da li je to dobro ili nije po srpske interese, pravo da vam kažem, ne znam. Минатата година имаше неколку анонимни писма кои беа подпишани од вработени во Агенцијата за разузнавање на Република Македонија. Значи, она е контрата, значи не е Агенција за национална безбедност, она ДБК што е била, контраобавештајна служба. И во дел на тие писанија обвинуваат лица блиски до премиерот, па да не речем и блиски роднини или па и самиот, нели, прв човек на државата, дека е соработник или има блиски релации со хрватската служба СОА. Иако нели Македонија беше расширена приказната српски свет, контрола на Вучич и така натаму, испеја дека хрватска служба е прилично интересна и прилично влијателна. Кога ќе земе таму бил Мустач, таму бил Перковач, значи сите овие големи играчи на сојузната удба. Манолич, Грегорич, пазите. To su ozbiljni igrači. Je napravija hrvatskata služba. Pa evo mi sad na institutu, upravo smo u fokusu istraživanja je arhiv UDBE Hrvatske. Zašto? Nemam ja ništa protiv Hrvatske, naprotiv, čak imam jednu dobru saradnju, ali kroz operacije koje su oni izvodili, vidi se tačno da su oni bili, da kažem, iznad drugih službi u bivšoj Jugoslaviji, jer su se mešali u događaje širom Jugoslavije. Čak privođenje i praćenje Carlosa koji je bio ovdje, radili su, znači operativno su vodili pripadnici UDBE Hrvatske. Mnoge važne operacije oni su vodili, a pripadnici UDBA Republika su bili neki podizvođači. I zato mi je to jako interesantno. INA, pa убиството и така натаму. Па дури Đurekovića, па дури контролата на овие Аркан, сите овие што се соработили. Pazite, Hrvatska je izašla iz ovih sukoba, izašla je celovito. Hrvatska je izašla iz svega, ušla je u NATO, ušla je u Europsku uniju, one su već u Evropi, zaboravili su više kad su ušli i oni su prosto rešili svoje stvari. A kad vi rešite mnoge stvari, vi onda imate zaokružen sistem službe. I onda ta služba kada efikasno radi,
Šta ćete vi sada, kako će makedonska služba da se suprotstavi Hrvatskoj? Сега е тренд. Ali razumete, kako će, na osnovu čime? Сега е тренд, господине Трифунович, гледам овие големи тајкуни, парите ги префрлат во Словенија, во Копар, во други градови. Вела дека и Додик, и Вучич, и не знам... Svi su jedno Trst. Да, Трст, Словенија. Tamo, pa normalno. Тамо се, нели, ако се барани тука во Србија, не знам, и поранешниот министар за градежништво, транспорт, како ви се... Sve je tamo. Сите се тамо, сите се со место на живење во Трст. Претходно бега во Атина, сега се во Трст или Овенечко крајбрежје. A šta vam to govori? Tamo se osjećaju lepo, tamo im prija. Во овие напади на кулите близначки, колку структури од Босна, кои се Иран, Палестина и така натаму, се присутни, имаше некоја приказна дека Znate kako, ja sam na tome radio, bio sam direktno uključen u istragu. Radio sam za firmu Kozan i Konor, koja je zastupala osiguravajuće kuće i žrtve 11. septembra. I bio sam u jednom ozbiljnom timu koji je imao zadatak da sasluša svedoke. A svedoci su bili sami mudžahedini, koji su strani mudžahedini u Bosni, koji su nama svedočili na arapskom, sa sve dokumentima, da su 4 terorista direktno došla iz Bosne sa bosanskim pasošima. Navaf al-Hazmi, Khalid Mihtar, Muhammed Ata i Khaled Šeid Muhammed. Znači, glavni čovek Khaled Šeid Muhammed, mastermind, kako ga zovu, glavni operater, je bio tu, bili su u Bakotiću, znači to je selo Bakotić, bili su u ovim selima oko Zenice, tu su se pripremali i odatle su otišli i iz te mreže, a sve dokumente, kako su oni došli u Bosnu, došli su kao pripadnici Visokog Saudijskog komiteta, koji je deo vlade Saudijske Arabije. Како вие би го дефинирале тој однос на Иран, на Саудиска Арабија, се ево од неколку држави, Пакистан, Египет, Saudijska Arabija, koji se na neki način pokrovitelji na toj miroven dogovor. Naravno, pa to nije nikakva tajna. Kako to? Pogledajte, te sve saudijske organizacije, sve su na kraju završile pred Komitetom za sankcije Ujedinjenih nacija kao nevladine organizacije koje finansiraju i daju logistiku terorizmu. Od Benevolencia International Foundation i mnogi drugi, vidjet ćete šta su, oni su zapravo bili logistika. Naše službe dozvolile su da takve i slične organizacije špartaju i Makedonijom i Srbijom, ajde, Bosna je već u njihovim rukama, ne Republika Srpska, ali Federacija da. I teško da će ti narodi da se otrgnu. Znate šta je glavni zadatak njihov bio? Glavni zadatak njih je da od naše dece, moram tako da kažem, naše muslimanske dece, naše dece bosanskih muslimana ili bošnjaka, kako se oni danas zovu, naprave belu Al-Kaidu. Znate šta je zadatak Rusije? Pa da od srpske i makedonske dece naprave teroriste. Jeste vidjeli šta su radili sa Srbima pre 3 mjeseca? Da su 2-3 grupe postali. Ruska služba je na teritoriji Srbije uvežbavala, trenirala Srbe koji su otišli u Francusku da izazovu međuetničke nemire. Srbe koji su otišli u Nemačku da izazovu međuetničke nemire i Srbe i Moldavce koji su dovodili ovdje, trenirali da zapale Moldaviju. Imamo sad i presude Moldavskog suda. Dobro. Nije dobro. Pazite, to nije dobro. Ako će neko da koristi, kao u slučaju Makedonije, jer ruska služba iskoristila od pokojnog Lazanskog i svih ostalih u toj mreži, iskoristila je naše građane da ubiju vašeg premijera. I da nije bilo nekoliko ljudi poput mene i ostalih, da to sprečimo i da zaustavimo takvu stvar i da povežemo predsjednike država i predsjednike vlada i da se spusti lopta, naši odnosi ne bi bili kao što su danas. Ista stvar to su pokušali sa Crnom Gorom da urade. Isto i vo Moldova. Во Молдавија, вие ако сега одите во Молдавија, да речеме со српски пасош, мислам дека тешко би можеле да влезете. Puno razloga. Бидејќи навивачки групи и структури биле тренирани. Pa šta su oni? Izvinite, šta je to navijačka grupa? Kad se kaže ovdje navijačka grupa, misli se na kokainskog dilera vezan za rusku službu jer ih oni snabdevaju kokainom. Pa dakle kokain ovdje, preko Latinske Amerike. Šta vi mislite? Da vi i ja odemo sada u Kolumbiju i kažemo dajte nam 2 tone, dajte nam 2 kile, 2 grama, pa pobili bi nas. To ne ide tako. Nego vi odete u Kolumbiju, vas odvede ruska služba iz jedinice 29-155 ili neko, FARC, koji je nastao od KGB-a, ako se sećate, od ruskih službi, dođe visoki oficir i kaže ovom gospodinu i ovom daćete 2 tone, mi garantujemo, a i sad lepo spremite im kokain. To tako ide. I tako su išle i zaplene. I tako je Crna Gora preplavljena bila kokainom
I tako su nastali oni Škaljari, Kavčani i svi ti klanovi i tako su Srbi, kao dakle Srbima kokain. Vidite, šta je interesantno? Da su američke službe samo istraživale kokainske linije. Nisu se bavili heroinskim. Pa zašto? Pa zato što iza heroina stoje oni. Su godinama kontrolisali Afganistan i čak kad su se povukli iz Afganistana, mi smo se svi čudili da su im ostavili kompletno naoružanje, opremu, sve. Pa šta mislite zašto? Pa zato da bi zadržali svoje kontakte na tim rutama i da bi talibani napali Pakistan, da Pakistan odvrate da pomogne Iranu. Jer u prvom američko-izraelskom bombardovanju Teherana Pakistan je davao obaveštajne podatke, davao je i municiju i oružje, sve živo. Ali pre nego što počinje druga operacija sada u Iranu, šta se dešava? Premijer Indije dolazi u Tel Aviv, viđa se sa Netanjahuom i automatski Indija daje signal talibanima. Talibani kreću u okršaj sa Pakistanom. Pakistan zaokupljen svojom unutrašnjom situacijom, nema više mogućnosti da pomogne Iranu jer je zaokupljen svojim problemom. Sad vidite kako funkcioniše šahovska tabla. Jer sad vidite kako bi Rusija iskoristila i Makedoniju i Srbiju u bilo kakvoj svojoj potrebi da destabiliše Evropu i u sukobu sa NATO-om i Zapadom, bez obzira što je Makedonija u NATO-u. Ali vidjeli ste da proruske i ruske organizacije, pojedinci, grupe u zemlji koja je u NATO-u čine vrh vlasti. Господин Трифунович, гледате. И тоа е мало се случува војна во Персиски залив и сите очекува дека поради присуството на Америка, или вклучувањето на Америка во таа војна, дека ќе трпи Украина, дека Русија ќе влезе во... А не баш. А не е баш така. Nije tako. Не е баш така. Pa, vidjeli ste da je Iran itekako učestvovao u sukobima između Rusije i Ukrajine, pa to svi znaju da su iranski instruktori koji su dolazili da upravljaju tim dronovima, znači Iran je vodio jednu agresivnu politiku i pomagao Rusiju. S time što Rusija nije podržala Iran. Дури вела дека Jeste vidjeli kako je Rusija branila Iran? Da. Jakim saopštenjima. Da. Kao što je Srbiju 99. godine. I kako Sirija. Jakim saopštenjima. Kako Sirija, tako je. Kopagera. Branili su jakim saopštenjima. Znači svakome je jasno. I sad to treba poslati poruku građanima Makedonije. Kako Venezuela, Maduro. Naši pradedovi i dedovi, to nismo vi ni vi ja izmislili. Koga Rusija brani, je li tako? I Grčka hrani, ta je šta? Građani, opametite se, Rusija neće stati iza vas. Nikada Rusija neće stati ni za koga da bi zbog vas ušla u sukob sa Amerikom. Dobro, gospodine Трифунович. Сега, дури вела дека и то ноу-хау на кршење на санкции Иран и Техеран им го дават на Москва. Ете, Иран, Бахрейн го кажавте, па имате Катар. Ете, чудно, например, Катар. Талибаните се кријат во Катар. Tako je. Преговорите во време на Џо Бајден, американската администрација во Катар. Овие што се Хамас, што го прават оној грозоморен чин тамо во фестивалот, доле во Газа, исто живеат во Катар, Дубај, у најлуксузнijim hotelima, pa jasno, njihovi lideri žive u luksuzu. Pa imate svedočenje sina od lidera Hamasa. Pa vidite šta čovjek priča. Kako oni žive, u kakvom luksuzu, a gde ta deca završavaju? И знаете што сам ве прашам? Гледате, Саудиска Арабија има една пресвртна точка кога оној познат новинар го убиват во амбасадата на Саудиска. Да, го убиват во Турција. Саудиска Арабија сваќа дека почна веќе тоа да иштети многу сериозно и почна силни пари во фудбал, во овие бокс спектакли, Джошуа, не знам кои се тамо, фјури кои се случат во ријат на територија на Саудиска Арабија, во Формула 1, значи многу пари, фирми заеднички со Соединетите Американски. Значи Саудиска Арабија одлучува условно речено да се излечи од тој црн наратив, таа црна приказна кој се прави. Но што е со Иран, односи на Иран со... Pa čekajte, to su šitsko-sunitski odnosi. Sam Bin Laden, kad je trenirao teroriste koji su dolazili u Bosnu, imate knjigu Ali Hamada, zove se U mreži zla. On je Arapin koji je iz Bahreina, regrutovan, jer se kao mali, on je šit, ali se kao mali igrao pred sunitskom džamijom i oni ga regrutovali, poslali u Dželalabad, iz Dželalabada kao poručnik Al-Kaide u Bosnu. I on u knjizi navodi, opisuje da u Dželalabadu trebali su da izaberu koga prvo da pucaju. U šita, jevrejina ili hrišćanina. Znači, prvo si trebao da pucaš u muslimana šita.
To je taj sukob između njih. I zato Hamas, koja je sunitska organizacija, s kojom je direktno upravljao Iran kao šitski, vidjeli ste, Jordan je poslao tenkove, ne da njima pomogne, nego da nijedan pripadnik Hamasa ne pređe u Jordan. Egipat je poslao vojsku na granicu da nijedan Hamasovac i Palestinac iz Gaze ne pređe u Egipat. Samo neki hitni slučajevi. Zašto? Pa neće sunitsku organizaciju koju drži šitski Iran. I zato kažu, Iran je napao Izrael 7. oktobra iz dva pravca. Pokušali su po naređenju, po zamolnici, šta već dogovoru sa Rusijom, jer Rusije je neophodno bilo da zapali Bliski istok. Rusija je tražila svaku mogućnost na Gorno Karabah, pokušala da zapali odnose ovde, između Srbije i Crne Gore, pokušala da... Kazahstan praveše, pa Kazahstan. Sve, i kad to sve propalo tamo, jedina karta za koju su znali da će da uspe, to je Iran je napao po nalogu Moskve, a to u Izraelu znaju, a ne pričam ništa što u Izraelu ne znaju. Jer kad su ošli one crne čike sa maskama 7. oktobra, jedan drugo okreće se ka drugome i viče davaj, davaj. Pa znaju to u Izraelu. Zato vam kažem, neće ovo da se završi samo sa Iranom. Ne postoji način da svako ko je učestvovao 7. oktobra u masakru u Izraelu, ja vam to tvrdim iz moje struke, niko neće ostati na nogama kako god da se on zvao, čiji god predsjednik bio. Oni to znaju. I Iran sada plaća tu kaznu. Svaki dan je nad Iranom, evo sad dok pričamo je, najmanje 100 izraelskih aviona. Hamas je osakaćen i nikad više neće stati na noge. Hezbolah, pogledajte šta se dešava u Bejrutu, u južnom Libanu sa Hezbolasima. Tepih bombe idu i neće im Izrael više dozvoliti mogućnost da oni stanu i da kao što su napravili 7. oktobra, i zašto je izraelska vojska pala na ispitu? Pa zato što su imali jaku stranu silu koja je davala teroristima podatke i oni su se spremali ka jugu. Spremali su se jer su očekivali napad od Hezbolaha. U tom trenutku Hamas, jer oni su podcenili Hamas. I u tog trenutku Hamas upada. To je ključ 7. oktobra i zašto Izrael nije reagovao, jer je svu svoju pažnju usmjerio ka Hezbolasima, jer su pratili Hezbolahe. No, te togaž bi mnogo pomogli, na dva mnogo fronta. posilni. Međutim, šta se desilo? 120, 150 Hezbolasi su, vojska. neko je bio pametan kod Hezbolaha i digo je ručnu, jer su trebali sa 2 tačke da napadnu Izrael. Sad vidite, Rusija i Iran, koji su naveli Hezbolahe u Libanu i Palestince Hamasa da napadnu Izrael, jesu li oni računali sa odgovorom Izraela? Jesu. A da li su palestinski lideri računali kakav će biti odgovor Izraela? Pa kad su kao najveće kukavice upale u Izrael, pobile onoliku decu, pa tu decu odvukli u Gazu, pa se onda sakrili kao najveće kukavice ispod škola, ispod bolnica, stavljajući svoju decu kao živi štit. Dobre, to niko neće da vam kaže ovdje. Kako Izrael je izgubi ta medijumska vojna, znajete, Biriki? To je pitanje. Znate šta, Izrael se nasilnici, se luge koji masakrira, koji ubiva deca. To dalje guraju neke nevladine organizacije, ali vidjeli ste, kad je bio vrh te propagande protiv Izraela, Trump je rekao šta se dešava sa hrišćanima u Nigeriji, bombardovaću Nigeriju, zapamtite, Boko Haram ubije 100.000 hrišćana tamo i jedan puta cela pažnja je otišla ka Nigeriji. Država od 10-12 miliona žitelji. Da navistina su silno lobi vo svetu, Rothschildi i така натаму, uspeva da se sprotistavi na Iran, uspeva da vlije na politički procesi u Amerika. Mnogo mi навела дека конфликтот главен е на израелските и на британските служби околу изборот на Доналд Трамп. Еден атентат неуспешен, втор атентат да не беа тие два атентата, веројатно ќе победеше Џо Бајден. Немаше Камала Харис да се спротистави на Доналд Трамп. Колко е силна таа моса структура, велите, не е најсилна. Има посилни од неја кои не... A koja im je opcija? Oni su narod koji su doveden uza zid. Jer brane svoje. Pustite vi propagandu. Сега многу ќе ви речат, направена им е држава, која требала да ја делат со палестинците. И успева да ги избркат палестинците. Ali kako? Uspevат ništo da ne im dadat. Samo Pa imate jedna 7-dnevna vojna, pa vtora vojna arapsko-izraelska. Koliko puta je Izrael nudio zemlju za mir? Jel im dao Gazu? Jel zapadnu obalu isto, i bili su pregovori pa i za zapadni Jerusalim? Jer su ti pregovori bili, pa čak je Jaser Arafat tada i Šimon Perez postigli su neke dogovore. Jel Hamas došao u Gazu
kad je došao u Gazu, šta je prvo uradio Hamas u Gazi? Pobio je sve pripadnike Fataha, bacali su ih sa najviših zgrada dole. I 10 godini tuneli, ne samo podzemni to. skloništa, Šta su radili s decom? Od 5 godina pa nagore. Paralelen sistem, obrazovanje. Deca od 5 godina nosili su zelene trake, vežbali su se džihadu, mržnji Izraelu i pripremali su se za džihad vojnike. No, imate puno, kucajte Children of Gaza training. Da. Znači, to nisu ni krili. Znači, pravili su tunele. Deca su im kopala tunele čak. Imate snimke gdje deca kopaju tunele. Znači, oni nisu razmišljali o miru. Nijednog trenutka. Kako sedi doma, spije načelnik na generalštab ili ne znam ajatolah od Ali Hamne ili bilo koji drug. 2000 km udalečenost lansirат ракети. Не го погодат соседот или комшијата, го погодуват него. За кое ниво на војување ние разговараме од безбедносен аспект? Вклучена вештачка интелигенција, вклучено се како тоа функционира? Imao sam jednu sliku u Iranu potpuno drugačiju. Jer njihovi bezbednjaci se treniraju u gradu Kom, 5 godina traje trening. Smatrao sam da je Iran ipak ozbiljna obaveštajna sila. Sve dok se nije desio prvi napad. Oni su u prvom napadu njima obezglavili, išli su ulicama Teherana. Mislite минатата година, тоа е летото минатата година, тоа е првиот напад. Prvi napad. Да. Znate, da mu ubiju jednog generala, pa je strašno. Ali oni su u Teheranu išli ulicama, pripadnici ovih Maktal jedinice, Maktal i ostalih, išli su ulicama Teherana, automobilima, po kućama su istreljali. Dronovi, veštačka inteligencija, sve što je moglo da se primjeni, to je u prvom napadu. A onda u drugom napadu ode vam predsjednik, ode vam glava, ovaj Muštaba Hamnei je, koliko sam čuo, u komi, čak nije ni u Iranu, nego možda u Pakistanu i negde. I imamo podatke da se oporavlja. Ali da će, kad se oporavi, da će ikad sesti u predsjedničku stolicu. Znate, ja sam rekao, u Izraelu radi ono što je kod nas. Naši građani to znaju, inat. Inat, Добро. Oni to razumeju. Брзбазана мрежа да правена во Техеран. Ма имају ту мрежу. Имаше, мислам дека Wall Street Journal објави одредена анализа, дека успеале во системот на сигнализација. Све. Овие телефоне, семафори и така све натаму. комплетно се успеали да им преузму. И преку системот на семафори, или преку тој систем всушност се регулира собраќајот кога Али Хамнеи или некој од премиер, председател на собрање, така се движат полицијата на Техеран, те точно знаат каде се, кај се паркира обезбедување, што Не се паркира. заборавите da je Izrael prvo nuklearna sila, da ima nuklearno oružje, da ima svoje satelite i da je njihova ratna tehnologija jedna od najboljih na svetu. Prema tome, vidjeli ste operacije koje su oni izvodili. Например, оно со пејџерите. Купени 2 години претходно. Фирма Хонг Конг или каде беше таа фирма. Овие што се од Хезболах се опремиле со тие пејџери, 2 години не активират операцијата. И во еден ден на пазар, на 3000 njih doviđenja. To mi je ozbiljna država. Kako gospodine Trifunović? Ozbiljna država, ozbiljna služba, ljudi koji znaju šta je bezbednost, ljudi koji ne citiraju Bari Buzena i njegove propale teorije, ljudi koji imaju direktno, da kažem, iskustva sa lica mesta i od kojih mi možemo dosta da naučimo kako se brani svoja država. Kako se uspeva? Мосад сте анализирали или структурата како Мосад функционира? Naravno. Meni je fokus mog interesovanja je Aman. Vojna njihova služba. Што е под Министерството за одбрана? Pa naravno. Kako funkcionirate? Pa to je posebna priča. Eto, to su, da kažem, posebno obučeni ljudi. Те ја водат операцијава? Кон Техеран, кон Иран? Da. Oni su vodili najveći deo operacija. I sad, verovatno, u ovom trenutku se spremaju njihove specijalne jedinice, kako će se stvari, pretpostavljam, da će tražiti, jer su Amerikanci i Izraelci bombardovali su njihova nuklearna postrojenja, ali se traži deo obogoćeni uranijom. I tu će morati da se na kraju izvede operacija, verovatno neka padobranska ili već neka neka vrsta opet diverzije, da se ili to onesposobi ili to da se na neki način preuzme. I sad je velika trka da se pronađe gde je. Mislim da oni znaju gde je to. Donald Trump reče дека Американци... Izvinite, pa vidjeli ste kako su izvukli pilota. Da. Da im nije bilo uopšte teško 4 aviona da žrtvuju. Od tehnike ništa, ali je pilot vraćen kući. Трифуновиć, гледате, Доналд Трамп излегува и вели Америка располага со софистицирано оружје со какво не располага никој во светот.
и така објаснува операцијата на влегување на американските специјални единици ФОКИ и така натаму во Каракас во Венецуела, почетокот на годината, фаќање на Мадуро во тренерки Најк, вадање надвори. Знаете колко е у том специјалном америчком оружју израелскog? Šta mislite? Не знам. Pa sigurno 1/3 najsofisticiranijeg dela dolazi baš iz firme poput Elbit i ostalih, koji se bave isključivo namenski takvim vrstama da bi u ovim operacijama James Bondovskim i koji su prepoznatljive po načinu izvođenja, po drskosti izvođenja faktički, po cilju koji se postiže na neprijateljskoj teritoriji, znači vi morate da imate izuzetnu opremu da bi tako nešto uradili. I morate da imate izuzetno obučene ljude. Pa evo, daću vam jedan primjer. Vi ne možete da razlikujete, zamislite ljude koji uđu u Iran i sami Iranci ne mogu da ih razlikuju jer govore persijski bolje nego oni. Razumete? Kako велат овие од Мосад, по-добро ги научивме улиците во Техеран, отколку што ги научивме. Koliko je Jevreja iz Irana pobeglo za Izrael? Šta mislite koliko je Jevreja iz Maroka, iz Egipta otišlo za Izrael? Oni su odrasli, oni znaju arapski, to im je maternji. Oni izgledaju kao Arapi. Da vi kad bi rekli, recimo, Aleksandar Jović. Šta bi rekli Aleksandar Jović? Srbin. Da. Evo, a vi ne bi ni mogli da sanjate da mu je majka Jevrejka i da on završio izraelsku vojsku i da se vratio ovde i da je zapravo on Izraelac. Na primjer, znate, a on govori, ima beogradski akcenat više nego ja. Само малку да ве дополнам кога говоревте за Мароко. Мароко е прва држава која признава Америка, односно Соединетите американски држави, кој ти е права држава тамо некаде крајот на 18 век. Првата држава е Мароко, а што е интересно, 26-та држава која признава Америка е Црна Гора. Значи, ајде да се вратиме на овие мали држави, Бахрейн, Катар, Обединените арапски емирати и така натаму, кои беа секогаш наклонети кон Иран. Сега дојавме во една ситуација за да изврши притисок врз Америка и врз Израел, Иран почна да ги гранатира овие држави. Што е позадината на тој процес? Дали тие држави се турнаа во војна во Иран, бидејќи американците сакаат да ги дисциплинират? Многу од нив почна да кокетират со Кина, многу од нив почна да кокетират со Русија, со Индија и така натаму, и така натаму. Тоа и да анализираме односот Пакистан-Индија во однос на кризата во Иран. И горе-доле да завршуваме. Отворили сте sad ајде, кратко. Може тек тако да се одговори. Па овие заливски... Јасно е да Иран hteo da zapali ceo Bliski istok na određen način. Međutim, jasno je da to što je on hteo da mu se to vratilo kao bumerang. Jer Iran definitivno više nema avijaciju. Mornarica svela se na te brze patrolne čamce, oni mogu da izvode operacije u Hormuzskom zalivu, ali oni ne blokiraju svetski izvoz nafte, oni blokiraju sami sebe na taj način. Znači, faktički sami sebe hermetički zatvore jer su Amerikanci krenuli u blokadu. I ako se ovi razgovori ne završe i pregovori na neki način ne dođu do nekog nivoa zadovoljavajućih za sve strane, gde bi sve strane proglasile pobedu, plašim se da će se nastaviti, da će se ići u varijantu i siguran sam 99% da će primijeniti model bivše Jugoslavije. A koji je to model? Nas su 78 dana bombardovali i maltene uništili nam infrastrukturu, fabrike. A onda su stali, svako je proglasio primirje, a onda nakon nekoliko mjeseci izbilo je neverovatno narodno nezadovoljstvo jer režim Slobodana Miloševića nije mogao da više ljudima omogući rad, normalan život, socijalne nemire i tako dalje. Prema tome, neka projekcija, neka predikcija je da će se upravo to desiti, da će im gađati infrastrukturu, fabrike, sve, da će da stanu i pustiti da to nezadovoljstvo, socijalno nezadovoljstvo u Iranu, da to nezadovoljstvo dobije svoj efekat. Тоа е едната. Второ, овие мали држави, кои беа богати држави, не знам, Белград на вода вела дека од одредени арапски пари тешко дека се... Какви, то нису арапски пари, тоа е прича за децу. Тука вела дека пари на синот на Милошевич, дека и Орбан има пари, дека... Поешќу тога Арапина од главе до пете, мислим, то и сви знаете што ќе прават? Да су, па где су кипарски пари покрадене? Да нису можда ту, али ајде, тоа са дуга. Добро, господин Трифунович, што ќе прават овие мали заливски? Што ќе да раде овие мале заливске државице тамо доле? Па шта могу да раде? Imate države poput Jordana koje apsolutno moraju da budu uz Izrael. Zašto? Pa Izrael im je napravio reku pijaće vode koja ide ka Jordanu. Jer ne zaboravite, voda je resurs, ne nafta. Tamo je voda resurs.
Izraelske fabrike koje desalinizuju morsku vodu, rade punom parom i ide reka kao Jordano. Vidjeli ste da su jordanski avioni branili izraelsko nebo i tako dalje. Pa zašto? Što im zavisi i dotok vode. Isto to važi za neke druge arapske zemlje. Oni ne žele da se uvuku u sukob, jer ponovit ću vam, između zapada i šita iranskih, oni biraju zapad. Pa imate ove proksi grupi, Huti, Hamas, Hezbollah, pa i proksi država, kako što je Sirija, koji pagjat izminati te 2 godine. Sirija će da bude posebno poprište. Tu je Turska umešala svoje prste, umešao je Izrael svoje prste i taj teren se tek priprema. Posle Iran, sledna je Turcija? Pa toga se Erdogan najviše plaši. Zato što politička nestabilnost u Turskoj je velika. Inflacija u Turskoj dobija sada već epske razmere. I vi, ako idete u Tursku, možete da primetite jednu stvar. Da sve više i više, ono što možete vidjeti s golim okom, prosijaka na ulici Istanbula. A tamo gradove drži opozicija. A Erdogan se iživljava nad opozicijom. Ankara, Istanbul, pa Izmir. Sve veće gradove. Gradonačelnikot na Istanbul 200 godini, koliko beše? 200 godini stajem v zatvor. Sobide so Hakan Fidan da napravi da bude njegov naslednik, pa ne uspeja, pa se vrati kon sinot, kon zetot, pa ne uspeja, pa barаше drugo rešenje, na kraj той dojde izle, pak je mora Hakan Fidan. Znači, očigledno дека Турција има одредени проблеми каде во кој прави и од голем страф. И ова анти-Израел кампања која се прави се од турските сателити тука, медиумски секакви кои се присутни. Erdogan je spasio Putin, jer Erdogan je prikriveni džihadista, a nikom na svetu, u ovom civilizovanom svetu ne odgovara da jednu tako veliku državu, umivenu državu, uređenu državu koju je Ataturk i umio i sredio i disciplinovao ako hoćete. I koja je napravena po masonski principi. Tako je. Pazite. Turskата револуција која je završila tamo so... Da, jedan džihadista kreni da sve to uništi. Da uništi. I to prosto neće proći bez posljedica. I to elite turske razumeju. Zašto? Elite turske su ušle u krupne biznise. A Erdogan sa svojim pristupom i svojim nekim projekcijama, da projektuje to more, da izaziva sukob sa Grčkom, konstantan, da projektuje teritorijalno more preko Severnog Kipra do Libije i tako dalje, da presjeca koridore, umjesto da bude deo koridora, šta je uradio Erdogan? On je Erdogan je ove svoje instalacije naftne prodao Rusima. Pa дури влезе и во конфликт со Вагнер групата во Либија за да може да истарта границата во однос на Грција, нели, кај се делат она на морска територија. Израел би трнал на Турција? Како? Jel bi Izrael krenuo na Tursku? Pa nema razloga. Sada. Jer ovo kako Erdogan radi sa Turskom, on je toliko naneo zla Turskoj da je Tursku uveo u sukob sa mnogim drugim državama. Hoće da kažete više da će Izrael raditi na propast? Nema potrebe da radi Izrael, oni će se sigurno sukobiti u Siriji preko svojih proksija. Jer će Turska probaće da napadne Izrael, jer Erdogan sanja tu Dabik bitku. Zato je poslao svoje najelitnije jedinice sa sirijskim džihadistima da u Dabiku, mjestu Dabiku, Siriji, to pogledajte, imate na internetu, to su odsecanje glava, to su, pazite, pripadnici Isila protiv sirijskih džihadista i turske vojske. Sukob između njih. Pa to je nešto najstrašnije što sam video. A zašto? Religijski je sukob unutar islama. Koji da bude glaven? Erdogan, pa pobedio Erdogan i sirijski džihadisti. Uspeli su da... Dobro, Erdogan se doživуваше како победник во арапската пролет. Оправдано или неоправдано? Ердоган сметаше дека моделот кој е применет во арапските држави, во муслиманските после арапската пролет, е всушност модерен ислам кој го промовира. Evo, uveo je Tursku ušta u jednu avanturu. Pokušava Tursku da islamizuje. On sam je islamista, pripadnik muslimanskog bratstva, je tako, i sivih vukova. Kad je došao u Sarajevo, šta je pokazao na sarajevskom aerodromu? Pa evo ovo da gledalci razumeju. Šta znači to? To se sinite? Pa naravno, to je on pokazao. Imate snimak kad je došao u Sarajevo. Pa nije Sarajevo njegovo, Sarajevo je moje i vaše. S kojim pravom? Zašto njega puštaju to da radi? Zašto, na primjer, Mile Dodik ne veliše za Sarajevo deka je Ankara? Mile Dodik je išao kod njega i Merhaba Asker. Da. Samo što mu nije ruku poljubio. Nemojte, nije on relevantan sa ovom priču. On je relevantan samo o sebi. Da, a stalno priča da je Sarajevo novi Teheran. Pa ne bih uzimao njega kao relevantnog... Evo je zadnje pitanje. Минатата година во Црна Гора се случува конфликт
на црногорската јавност со азербејџанци и турци кои се конфронтираат тamo, има и те пачки. Има и Руса. Значи Црна Гора е валда корупција е толика. Во Македонија има 16.000 новодоселени турци. Тоа е рестриктивна проценка. Некоја по-слободна проценка е повеќе од 40.000. Кои се како дел на модел на Ердоган, со одредена банка, со одредени осигурителни компании, сместување и така натаму, со почеток на бизниси. Тоа е еден процес на реосмализација на... Дали су те миграције код вас и безбедносни проблем? Апсолутно. У Европи јесу. Така е. Па ви треба да размислите. Нисте ви и ја, ти кои смо њима доделили те држављанства, едно е да дате неком боравак, кој можете увек даускратите. Ali ako nekome date državljanstvo i pasoš, onda ste vi u problemu. Ali i to su radili. Prema tome, u Crnoj Gori su davali državljanstva Rusima za pare, davali su Turcima za pare i sad jao. Gospodine Trifunović, što će pravi Iran? Šta će da radi Iran? Pa šta može da radi? Iran je regionalna sila koja je ušla u sukob sa drugom regionalnom silom i super silom sveta. Pa ishod se zna. On je već sad izgubio. Имаше две шиитски сериозни војни. Имаше многу повеќе, но две сериозни шиитски. Губитник. Израел ги доби двете сунитски војни. Дали Израел ќе им ја добие и ова шиитска, израелско-шиитска? Izrael je ispunio sve svoje ciljeve u Iranu. Glavni cilj je bila osveta za 7. oktobar. I pobili su im sve generale, pobili su im sve važnije funkcionere, uključujući predsjednika. Ostala je još jedna država. To je Ruskата федерација. Naravno. I gledajte, samo šta će se dešavati. И Пакистан, гледате, Индија тоа е исклучително интелигентна држава, значи исклучително сериозна држава, значи прво најбројна држава, второ нуклеарна сила, трето потекнува тамо Бангладеш, источен Пакистан или западен Пакистан и така натаму. Имаше конфликт пред 2 години помеѓу Пакистан и помеѓу Индија и изгубија пакистанците, нели Кашмир е традиционално некое подрачје кај што се прават тамо. Преку Индија вие потребите на формулација, преку Индија се контролираат талибаните и преку Индија талибаните се стават у војна во Пакистан. Индија која сметавме дека е дел на... Čekajte, imate tu i Matrix. Pakistan je poprilično zavistan od Kine. I tu se pravi taj balans. Kina, Pakistan i pogledajte luke u Pakistanu. Sve su Kinezi došli. I kineska, pogledajte sad avione koje Pakistan koristi. И технологија. Дури вела дека дел од кинеските ракети во Иран се влезени преку територија на Пакистан. Tako je. I tu se, da kažem, pravi taj neki balans, ali trenutno je disbalans. Zašto? Jer bio bi balans da je Kina, Pakistan, Indija, talibani i na neki način Amerika sa Indijom. To bi bio neki balans. Ali u sve se umešao Izrael. I to menja kompletno sliku. Добро, нели може тој хормушки теснец, како или премиер што го нарекува 2 месеци, Иран, мафта, дури се промовира во победник на војната против Соединетите американски држави и Израел. Што Америка е највеќи производјач нафте. Израел се снабдева нафтом из других извора. Од таа нафта најголем дел оди за Индија, Јапонија, Јужна Кореја и Кина. Тако е. Тако да čak ni mi ne snabdemo se naftom odatle. Mi imamo iračku naftu iz Kirkuka, imamo i drugi. Значи, сума сумарум, да сме на место на Путин, не би спиеле мирно. Гледам и безбедносната организација на Кремљ и на структурите околу Путин. U Izraelu živi 1/3 stanovništva rusko-govorno područje. Jedan deo tog stanovništva je tamo ubačen od ranije. I jedan deo tog stanovništva, pretpostavljam da će se pokazati u nekim istragama koje već sigurno traju, je učestvovao u 7. oktobru. I Izrael intenzivno istražuje praunuka Primakova, koji je vozio ruski centar u Gazi. Oni su vodili pripadnike Hamasa za Rusiju, tamo ih obučavali, tamo ih ženili sa plavim lepim ruskinjama, pa se rađaju deca zelenooka, plavooka. I Rusija itekako je imala svoje prisustvo u Gazi. Apsolutno, i kontrolu. Međutim, glavna kontrola je upravo ta iranska, dakle su stizali pare, oružje i sve drugo. Prema tome, pripadnici Hamasa nisu sami od sebe odlučili da 7. oktobra na Putinov rođendan napadnu Izrael. Znači, to je bila jasna poruka. Внук на Примаков. Да. Унук Примакова. Примаков кој беше министар за надворешни работи, голем шеф на руските разузнавачки служби, и вела дека заедно со Андропов го правил модел за враќање на парите на план Андропов и така натаму, криминал, енергетика и така натаму. И беше начело на Руската морска Prema tome, imate i firmu Štrabak,
Alfreda Gusenbauera, koja je na međunarodnom tenderu spustila sve moguće cene da bi mogla da radi vodovod između Jerusalima i Tel Aviva. I radili su vodovod. Znači, ušli su im u infrastrukturu. Znači, bez obzira što mi smatramo Izrael obavještajnom super silom, svako pravi greške. Pa napravili su grešku u Dubaju kad su likvidirali jednog od lidera Hamasa i onda su ih ovi pohvatali, nisu ih pohvatali, ali su ih snimili sve jer su Turci opremili Emirate sa kamerama koje imaju face recognition, znači prepoznavanje lica. I tačno su znali, nisu ih uhvatili, oni su se evakuisali, ali su ih sve snimili jer nisu računali u svojoj operaciji, znači imali su problem u izvođenju operacije. Prema tome... Ko je gazda? Kako? Ko je gazda, Donald Trump ili Netanjahu? Народ. Hvala puno. Hvala vam. Ова беше емисијата во Центар, интервју со Дарко Трифоновиќ. Мислам дека ви се допадне интервјуто. Всушност сум сигурен дека ви се допадне интервјуто. На ова последна турнеја, Србија, Хрватска, Босна и Херцеговина, снимевме 6 интервјуа и сега размислуваме дали на 24 мај, празник, па имаме втор празник за Душница, значи каде што е всушност по една недела, дали да емитуваме интервју со Семир Османагич или да снимиме 9 домашни интервјуа, да не заборавиме да зборуваме или да поставиме прашање на македонски јазик, така што 24 во недела или интервју кој е снимено со господинот Османагич на тема Балкански пирамиди или пирамиди во Босна и Херцеговина или 2 интервјуа на актуелни политички теми, можеби она афера со Гоце Делчев, можеби аферата со Трилкурски, ќе видиме, значи ќе направиме одредена проценка. Во секој случај во недела на 24 мај во 22 часот ќе имате одлична емисија или одлично интервју, ново дружење вторник 9 часот и 30 минути, претпоставувам нова одлична вонредна политичка анализа, ново интервју недела во 22 часот, до вторник и до недела. Пријатно вечер Македонијо, каде и да си.